kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kabarbaro ti serbisyo kasinsin Georgia. Jak amo asino katanyo gaya mantilugan yaw. At dangarod kwarta mi, kabailan mi ti gumatang iti baruan niya. Naimbag kayo pay. Ay nawaw, siyempre, nagagat kami kan lakay ko. Oray dagiti anak ko, nagagat dangag trabaho, saan akas iti daduma dita. Naimbag kayaw, taada ti impatawid day di Uncle Ilmer analawa adaga para kada kayaw. Adapay negosyo anayon na. Wan, saan ko nga ilibak dayta? Ngabnusan kami mat anaggagat, saan arumang ay ti panagbiag me. Ay kat congrats lata kasinsen. Magustuak ti kulay ti baro alugan yaw. Agornong kayo mat ngamin tapno makagatang kayo itilugan nyo. Saan kay ngagsadot-sadot? Nay, paypayapayan nakti ka anak am kasinsen. Panawang ka pa'y B8. Ituloy tanto ti agistorya inton madamdama. Kinasaritanak ni kaanakan Leia itay, bakit? Kahit anya ti imbagaday jay alayakan ka. Makilugan na kan Wilton malam. Agigidan tayo nga agawin kalpasan ti program. Ay nawaw, imanugot ka. Uy, awan mo't dakas na no makilugan da. Ay unay kan lito. Nagdesisyon ka man ngaminan asiksika. Dinamag na kumapay mo't no kayat ko. Sana bali tadakasinsin mo pasing laeng mo't ti makilugan bakit? Bagam amang kita dalaangan iti sabali pakiluganan da. Lay, nakababain mo't ibabawit kat nalpas nga rudan ti saritaan. Ay basta, kasaritam ida. Ang mga numakilugan da kat maperdi ti lugan tayo. Apay ko maamapirday. Kita makabarbaro ti lugan. Kasla di kag pampanunot mo't si Kalito. Anya, No di mo kayat, siya kon ti makisarita kadakwada. Anyat ko namli anak kaw. Awan pakiluganan tayo inton malam nanang. Ay nawaw, kunakman no nakasaritam ni Uncle Molitaw. Wan, ngam saan akayat ni Auntie Georgia nanang. Anya? Jak amuman iti dayja akasinsin mo nanang. Jak maawatan ti ugali na. Wanaw, ada sa balay makilugan kadakwada. Awan nanang, talaga laang adina kayat. No di na kayat, arami din tayo manantikas iti naramit tayo idikalman. Anusan tayo mananti magmag na. Aglugan tayo laangan iji sintraw. Ada magkit di tricycle ijay. Wanan awan mo't pagpilyan tayo. Bad mood la siguro ni Antay isu akasta. Siguro nanang. Narigat mo laang no ipilit tayo ti makilugan kadakwada. Ang mga nukusilapan nak ni Antay, narigatan. Lakwan nakman iti soft drinks, bakla. danana pasing ngay. Ay diya ka mo apay asyak ti pagsaludsudam. Saan da nakilugan kada kayo, madam? Saan mat? Ay, sayang man. Tila salsaludsudam mat. Itad mo kit din ti gatgatangak. Ato'y tibayad ko. Napudot ti ulo yu, madam. Aywan, talaga napudot ti ulok ita. Iso apang nga asim, ta saan atila salsaludsudam. Ta amangan numaasarakan ka, kat anya pa'y ti maisawang ko. Anya soft drinks, ti kaya tiyo ay, madam. Ti sigod agat gatangak unay kamatan. Mabit lang nga ron, tamang iruarak, madam. Agawaam ko na, tanay, jak kaya ti aguray itinabaya.
Mangkita kayo man no adakit di ilaklako da adaga di tananang. Daga? Nanang, no adda ko matiuray basit laeng apagsaadan tayo, tapno saan tayo nga agab-abang. Adda kwartayo aya. Adamot basit urnong ko nanang. No mano ti umanayan na, di iso ti gatangan tayo. Sige, kasaritak dagiti kumarek. Amangan no adda mo dagijay. Man nanang. Kwartam ti maigatang, wenno kwarta ni manang mau. Wenno kwartayo adwa. Kwartak laeng nanang. No kasta, adagayam urnong mo. Adamot ananang. Sige, ipadas ko ti mangkita no adda ti ilako da. Agbirbirok mo't gayam da pasing iti gatangan da adaga. Ay nawaw, nakadamagamot bakag. Kadagiti kalugaran tayo Ay ket nasaya at no gumatang damutan iti bukod da adaga. Tapno sandang agab-abang laang. Pangalaan da kumamot ngay iti igatang da. Saan damot siguro nga agbirok iti gatangan da no awan kwartada? Pangalaan da kuma kat agrigrigat damot. Wano, kwarta ti manugang ni pasing ti igatang da. Apay ko maagastusan ni pasing ti kwarta ti manugag na ngay. Posible ang mapasamak da italakay. Mangrugi ka manakon-akon. Pagpanunutan manan iti dakas ti kasinsin mo. Agpay sumat. Awan mo trabaho ni pasing. Uray ni Leia. Manulaang matisweldo na iti pagtrab-trabakwan na ita. Uray ni Laura akabsat na. Diyay lang manugang ni pasing no anyamat nga tati trabaho na day jay. Imbes sa maragsakan ka, tagumatang damutan iti bukod dadaga. Saan mo? Takastapay lang ti bagam. Ay nawaw ka. Abangan ko nak no adda amom amang ilaklako iti dagana, Romel, nakko. Nyan ti Erlindana na. Agpay siyaw. Una na. Mangila ko na kano. Takasapo na dati kwarta para iti panagpagas ni Uncle Edmond. Adda ni antim dita balay da ita. Amangan ko nak numabalin ama kasarita. Nadya lang, tadda na pananana. Intun Sabado pa iti panagsubli na. Ibagamtuman nga rod kang kuana nga umayak inton Sabadaw. Tapno makapagsarita kamay. Okay, nana. Ibagaktukin ko na. Agyaman naklaunay nakkaw. Ayan na abanda ti ilako da. Tidagada nga si Deng iti barangay hall. Mayat nga rod ano ijay. Mabalin ti agnegosyo no kwa. Ay mo na, nana. Mabalin ngagpaiso ti agnegosyo ijay. Taas si ti barangay hall. Ijay pa ti pagnaandag iti tao. Ibagam kan antim adina pa ilaklako iti sa balay, wan. Ibagam nga interesado ak iti daga nga ilaklako na. Agpaiso ka di, Romel. Tiyan niya, Madam Georgia. Agpaiso ka di tinadamag ko. Aginatang dapasing tidaga ni Antim Erlinda. Ay, wan, madam. Agpaiso, tinadamag yung Mano ti panangila ko da. 500,000, madam. Sigurado ka kade. Wan, madam. Apay ka ti. Kat binayadan dapasing da di adaga, wano inutang da. Fully paid day dyan, madam. Na, nangalaan da ngay mo't iti 500,000 a pinagbayad da. Urnong kanulileya. Patpatsyamot na gitatat tao. Kwarta lakit di ti manugang ni pasing ti inggatang da iti dagada. Akit nagpatakdir da pa yan iti balay day dyan, madam. Kunamlan at da kwarta da mo. Na, ha? Ipadlayo mo, saan kayo naragsak, iti naragpati kasinsinyo. Wano, mabuting kayo, no martapan dati kinabak nang iyo, iswakasta kayo, Asino nga ta tinaggapuan ti istorya? Akwarta ti manugang ko tinaigatang iti dayjay adaga. Anyat ko nam nanang? Ti agwarwaras asayang gusang, kat kwarta ti asawa ni manang mo ti inggatang tayo iti daga. Iso ti indanon da kanyak. Ay nawaw, asino mo tinaggapuan day ta adamag nanang? Day tangaro ti jak amo anak ko. Narigat mo ti basta agpabasol latan. Apay kumaagastusan tayo ti kwarta damanang nubilang. Ay, jak amo kadagita at tao. Umapal dalakit di, iso aday ta, agaramid daman iti istoryan.
Makaparurod man tikas diya nga is-istoryaan da. Naimbag ko man no agpaysaw. Saan mo nga raw? Maamuan tay tulad ta no asino tinaggapuan day ta at chismis, nanang. House blessing ka no nakasinsin mo pa singin ton Lunes. Bakit? Amo ka. Mapantayon to ah. Anya ka no ti partsenda. Ay nawaw. Anya kumapay. Baboy ah. Nangalaan damanan iti kwarta nga inggatang da iti baboy. Na ah. Impaw man siguro ati manugang ni kasinsin pasing. Anya meten tigas ta pa nagpampanunot mo, Georgia. Kati sumat. No saan anak ki asawa ni Laura? Ang mga no aging gaita kat agab-abang dalata. Asinaw tinangibagakin ka akwarta ti manugang na tigas gastusan da. Nakagkadlaw mo't lakay. Pangalaan ko madagita at tao iti kwarta da ngay. Mano abawi ti partyen yung ngay. May salaang Okay lang na ita. Saan mo tanaskan nga adukan? May salaang mat ngamin ti kabailan ti budget mi. Nakababain mat ti dumawat kadama ng Laura. Nang runa kat adamot ng asawa da ito'y. Namaman ni Antim Georgia na ita. Sigurado ang negatibo man ang tiro mariting iwat na. Ha? Anyat kayat mo asawan? Saan ko ana istorya ken kaya? Ti anya, friend. At no sang ka istorya ni Antim, ang kwarta ti asawa ni Manang mo, ti kasgastusin nyo. No kasta. Ni gayam Auntie Georgia tinaggapuan day ta asayang gusan. Katuwan, friend. Ay, una yun ni Auntie. Tila is-istoryaan namot. Kwarta tinaigatang iti dagakan materialis anya. Umapalakit din Antim. Mabutang martapan. Isa tila raramidan ng istorya. Ammo kun no asino tinaggapon ti sayang gusang akwarta ni Manong tinaigatang iti daga nanang. Asinaw, anak kaw. Ni Auntie Georgia nanang. Anya, agpayso ka da eh. Wen nanang. Iso kano ti sang kaistoryana ko na ni Romel agayim ko. Una yun, ayan ni Antem. Uray kas-kasanaw. Adalat tamo bain ko iti asawa ni Manang mo ah. Apay ko mga igatang tayo iti dagat ti kwarta na ngay. May salaang timadlaw ko kin ni Auntie Georgia nanang. Awan bilib na kada tayo. Iso aday tamangi marmarites kada tayo ti ammo nang aramiden. Ti adda siguro iti panunot na kat saan tayo akabailan ti agornaw. Naalayo nanang. Angam saan tayon atutupan? Agistoryalat na aginggat kay kayat na. Aywan ah, mauman tulat ta. Di balay, taamo tayo ti agpaysaw. Nagbanugam ti kwartaan nagastaws para iti dagaken balay tayaw. Inawis yung matgayam da tatalito. Wen tay sumati kayat ni nanang. Nasayat kayo lahat takarakwada. Nga uray tila is istorya ni ikit mo. Narigat matlaang ti makiap-apa, friend. Pamaniknik na ita. Ano sayat kayo at tao, friend. Iso na lang, tadyak makita ni Antim Georgia. Saan ka nung nga imay ko na ni uncle? Ay, apay nga ay. Ay, jakman amukin ni auntie. Ang tinapatag, inawis yung ida, tapnawan may bagbagada. Wen namindwami mat nga inawis ida. No saan nga imay ni auntie, adamatan kan kwa na day jay. Tinapatag kat inawis mi ida. Oh, para ken ka, Georgia. Ay nawaw. Anya day talakay. Karne, kun pansit, para ken ka. Na, apay anang yawid kapaylaang ngamin. Insupot nga raw ni kasinsin mo paseng, para kanukin ka. Anya, Di ka madanagan, taawan inlaok da dita. Kanam kit din, tapno maramanam mo tinagbanugan da. Naimas ti pansit sika. ibatim paylaang dita. Makitam na ita, akin na imbagdakin ka. Uray tila istorya ang may papankadakwada. Nasaya at dalatakin ka. Mapanunot da kalata. Mayat siyamat no agpaaramid tayo iti salaset anak ko. Ni manang kano ti gumatang nanang. Ay saan ah, pagguduan talatan ti bayad na.
Ang mga nuan niya pa'y ti maibaga di asawa ni Manang Mau. Nakasarita na kanumutin ni Manong. No awan kwartada, uray sa anan. Ikarigatan talaangan ti gumatang. Naka-order kanumutin ni Manang, Nanang. Urayan laangan no kaano nga i-deliver da. Tulong! Tulungan, dak! Ha? Asino day jay? Ni Antim a Georgia mat. Apay nga agtartaray day jay. Wan nga rod, sakit agpat patulong mat. Iti ayan siya mo darumil tinagturungan na. Ni, adamang kamkamat kan kuha na, Nanang. Aywan, nilala ti mangkamkamat kang kwa na anak ko. Adda siguro di da nagkinaawatan. Aglamangak man pa'y dito'y Romel. Apa yan, madam? Kamkamatin nilala. Apay, mad. Ada nakapaan nyo? At dala na isawang ko adina na gustuan, kasta una yun ti unget na kanyak. Ay, tangiwat nyo ngamin. Ti pa kay sagsagmakan nyo, madam. Aglamangak pa'y la dito iwan. No adda nilala, di mo ibagbaga nga adda ak dito iwan. Ang mga numay raman pa iti apa yung adwa. Di ka matanakan, tasaan ka nga iraman. Basta di mo ibagbaga nga adda ak dito ay. Ang mga nuan niya pa'y ti aramiden dayay a babae kanya. Ay kasta unay ti unget nilala kanyak lakay. Iso ba't ti pagsasaritaan na iti kalugaran di ta istor itay? No kasta, amo dati napasamak. Wen, tanakita da kamkamatin na kanilala. Anya, Ay nakababain ka bakit? Anya nga ita, nakabiro ka iti katapat mo. Nakabiro ka iti padam anaturag. ay una yun ti kastoy napasamak. Laglagi pa, asaan nga amin ket agul ulimag da. Saan nga amin ket naanos da akas ken kasinsin mo pa seng. Nakita mi akinamat nilala ni Auntie Georgia idi na minsan nga aldaw, uncle. Apay day jay? Yan, timot nga min. Kumporme ti ibagbagana. Anya ti insawang na aya, uncle. Nakita na lang ti kabarbaro ang motor dalala. Nagadon, asauna. Isumit lagayam Inaramid na kinilala tikas iti inaramid na kada kami. Sigurado nga in marites na, iso ang nakaungot nilalakan kwa na, uncle. Kamali namot lang na jay. Tay pagarap na siguro kat saan da atutupan. Naimbag ko nam ata nakataray ni ante. Naku nampay nakong. No saan ang nakataray ay awanan ang mga nutinong patong paday di alala. Ni Auntie Georgia talaga. Ibirbirok na ti pakaisagmakan na. Oh my God, pa'y dito'y lito. Agpukpukawan niya antem. Panawan ka pa'y kanakan. Apay ka di aya. Talaga ka di nga ibabain nak nga sawam, Awan mo't amok abarsol ko kin ka. Nangag ko asar saritaan nak iti dayjay aleya. Sinong batak lang ti saludsod na bakit? Anya ti sinaludsod na aya. Sinaludsod na lang no apay akinamat na kanilalay di na minsan nga aldaw. No kasta, nakita dati napasamak. Wan, bakit? Kahit imbaga matipod no ang makagapo. Anya nga raw ti kayat mau. Agul budak iti kaanakanta. Isumot lang ang mamuan dati napasamak. Ay, nakababain lakit di. Ikam nga miniti preno, tangiwat mau. Saan aday taki naman nagapal mo tinangruna? No adda kabagyan wano kalugaran ang nagprogreso. Di mo iaramidan ida iti istorya. Tanya nga iti laban mo kadakwada no papispisan da ka. Ay, nawaw! Saan tayo kumanga agaramid iti inuulbod nga istorya kontra iti pada tayo a tao. Agbalin tayo kumaan naragsak iti balig iti pada tayo a tao. Iti kasta, nalagaan kanatal na ti panagbiag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bigbigatan mo't nakapigpig sa titukar da kita akaaruba tatang. Nakagawad Leonor na gaya anak ko. Makaparurod man ti kasta tatang. Di damat makarik na dagita at tao. Jak manamaw ka na kita nga opisyal ti barangay tayo. Saan damat abulsak tapno di da makita nga adda tayo akaaruba da. Agin bubulsik na siguro Mabiit man laang tamapanak iti ayanda. Ay, amang ano apaan na ka ni kagawad Leonor anak ko. Ay nawaw, saan aga po ta opisyal da kat aramiden damatan ti kay kayat da tatang. Saan adakas ti agpatukar, ngam pakapsutan da kumamot Makisarita kay tinasayaat ka na kwada. Di ka makyap apa tapno sana dumakkel ti gulaw. Wan tatang, di kay madanagan, ta sa anak ang makiapa kadakwada. Ibagakla ang makadisturbo da. Naimbagngal daw yo kagawad. Anya ti maipaay ko kan ka. Pakapsutan nyo kumatito kariyo kagawad. Anyat ko na. Ay nawaw, pakapsutan nyo tito kariyo, ta makadisturbo kayo. Kasla inal daw nga da okasyon dito balay yun, no kastang agpatukar kayo. Anya kumangay ti bibiyang yun no nabigsa ti tukar me. Adayo mo ti balay mi iti balay yu Wan ang mga tito kariyo ije balay kagawad. No kayat mo di agpatukar ka mag apay aparitan na kami ngay. Saan kayo mat aparparitan kagawad? Ti kada kami laeng kat pakapsutan yo. Respeto matan akadagiti kaaruba yo. Agtanang ka. Anya ti panagkitang kanya. Awan respeto iti kaaruba. Makisarsarita ak itinasaya at kada kayo kagawad. Sensitive kay lauhunay mat. Para tukar laeng nagadu aririyo. Naimbag abigat yo kapitan. Ireklamok man ti kaaruba me. Sino ka ruba yung ti reklamo? Ni kagawad Leonor kapitan. Apay, anya ti basol ni kagawad Leonor ken ka? Nakapigpig sa tito karda kapitan. Amangan mo't nada okasyon iti balay da. Kat no inal daw akas jay kapitan. Makadisturbo da matun. Ala, bayam takasaritak ni kagawad Leonor. Asap kapitan. Iti kabiitan apanawan. Wen ka di, makauray ka laeng. Tasan mo't lasikat ya reklamo na. Agyaman aklaunay kapitan. Impadas ko nga minti nakisarita kadakwada. Katawan mo't aksyon da. Isu ada kayo laang ti pagpatulungak. Tabarang dumngag da. Awan mo't tukar iti balay da kagawad Leonor. Awan ata da na pananda tatang. Kunak ba no nagreklamo ka ken kapitan? Kano nakapigpig sa latta ti tukarda tatang. Saan lakit di nga inaksyonan ni kapitan ti reklamo keng kuana. Ay nawaw, apay nga yakasta. Kagawad mo nga minday di Leonor. Mabutang siguro ni kapitan keng kuana Oray pa'y opisyal da. Sana latta amay parbe nga disturbon da ti pada da tao. Kaslaawan mo't plano ni kapitan. Self-serving ki di dagita nga opisyal tayo Ay awan madismaya na iti kalugaran no kasta ti ipagpakita da. No siyak, nabayagan na dismayaak kadagita at tao tatang. Anyalagan ti pagbanagan ti barangay tayo no kasta ti opisyal tayo. Isuda nga rut ti lintag dito'y tatang. Isuda ti ari dito'y lugar tayo. Makaparurot kit di ti kastoy. Ay nawaw, apay ngay basura yaw dagiti dagaken simento di tangay kagawad Leonor. Di bali ata saan mo't plastic wenno cellophane ti basura mi tatakulas. Wala ang saan mo't abasuraan day ta creek. Na,
Kitkitain nyo asimento kang dagalaang dagitoy. Wan nga Ay mamangan natatakulas pangasiyuman. No awan na saya at nga ibagayo, aguli magkailatan. Kasano no makita na iti kalugaran tayo, ti kastangay na ramid yaw, kit aramidin damay. Sa pa'y opisyal kamat ti barangay. Talaga ka di adi kay agsardang tata, ha? Sa nagaputa opisyal kayo, akit kastamod tayo. Aramidin nyo matlatan na niya ti kay-kayat yaw. Amumi day tata, taadamat panunot me. Saan anasken apalagipan na kami. Adamat lagayang panunot yaw. Anyat ko na yo, ulitin nyo man. Maguli magaklatan, tapno awan may bagbagayaw. Nakababain mat ka na kayaw. Kasta, di kay agbalin a kontrabida. Asino tinang ibasura iti timmang kan asemento kan daga iti krit, tatang? Amangan kunak no nakita yo. Leonor tinakita ak anak kaw. Ay nawaw, ni kagawad Leonor manen? Kinasaritak itay kat naturay mat ngagsasaw. Talaga mat dagita at tao. Isuda mat ti ari dito'y lugar tayo. Ipagarup na ngay sudat ikangatuan ah. No i-report ko day taan na pasamak ije barangay hall, sigurado asaan matla ang aksyonan ni Kapitan. Nagrigat lakit din ti maadaan iti opisyal akasta. Noon niya mo nga tati nakita dagiti kalugaran tayo kadakwada ah. Apay nga isuda ti imbutos da. Ay nga mag-report kalata anak kaw. Amangan nunton madam na makit sa bali at tao pa iti mapabasaw. Adan ni Kapitan, Nana Tessa? Ada na panananak ko, apay ka day. Da kayo man laangan ti pangibagaak, Nana. Pinagbalinda ngamin a basuraan ti krik iti asidagmi, Nana. Sino maut? Da kagawad Leonor, Nana. Amok nga alanganan nga aksyonan ni Kapitan, tapada na nga opisyal dayjay. Ngam ibagaklat ta kada kayo. Da kayo matan ti makaamu amangidanon kang kuana, tapno amuna, Nana. Sige, ibagak tukon kwa na no sumangpad na kaong. Agyaman naklaunay anana. Makapadanag ngamin, ta mga numakita dagiti kalugaran kat agbasura damat ijay. Anyan tulaangan nga iti pagbanagan da jay akrek no pagbasuraan damutan. Day tangarod nana. Adamat ti karatula iti asidig na. Ngamjak man amo kan kagawad Leonor. Ay, nagalas man ti kasta agalad dagita nga opisyal. Nakababain ti kasta nga aramiden da. Kasla isuda mo't tilintag nana. Aramiden da ti kay kayat da. Pinagbalinda ka numot a basuraan ti krek iti asidig da mo night. Asino ka naman nanang? Leonor apadam nga opisyal ti barangay. Anya? Mapan mo kitaan, taamangan no di mo mapupuutan, kat agbalin meten adam site dayjay akre. Okay, mapanak to nanang. Ay nawaw, kaano nga raw? Mapanak to no makawayaag. Na isa na mabalin ti kasta. Nasken nga aksyon ti reklamo da iti kabiitan na panawan. Nang runa pa'y kat kagawad mo tinangaramid iti kasjay. Ang mga no fake news day tananang. Awan mo't makagapaw tapno agulbod ni Munet. Mapan mo kitaan kunak manan. Uy nanang. Aramidam ti maiparbang. Nunasken abagbagaam ti kagawad mo. Aramidam Adda kanumat manan nang ireklamo kan kagawad Leonor, tatang. Iso matinanggag ko nga istorya na. Ang awan kanumat aksyon ni Kapitan. Talaga a self-serving dagita at tao, tatang. Agpatangkan damat. Awan pulos aksyon da. Anya ngay nga raw kat isuda matimbutos ti kaduan. Ay, makauma, tatang. Ang para makita man. Anya taramida manak kaw. No agpatangkan da, agpatangkan tayo mat ah. Agpipinatangkan tayo. Apay, isudala ang aya. Gaputa opisyal da, special treatment da akanayon. Gaputa opisyal da, ipagarup da nga isuda ti kangatuan. Iso siguro mati panagrik na da iti bagbagida ah. Nagpuskol ti panagrup-rupa da gita, tatang. Adan tulat taal daw da anak kaw.
Sino tinapig sa titukar na nanang? Danelson aka Aruba, anak ko. Ay nawaw. Amuda nga dakaruba na. Agpatukar day tinapigsa. Apay nga agungat ka ngay. Una, tadisturbo day ti panaginanak. Kastamot laang ti reklamo ti may sa akalugaran tayo kan kaiday. Saan ka day? Napalabasan day dyan nanang. Wan ngam di mo inaksyonan ti reklamo da. Takagawad mo ti akin aramay. Paglisi kay man, takasaritak na dyan Nelson. Wan ano dungag dapay kan ka. Apay kumasaan kat siyak ti kapitan. Ken may sapay. Irespeto damot at ti karuba na. Anyat ko nam tatang, pinagsasawan ni Kapitan ni Nelson? Wain, anak ko. Isumot ti istorya ni Nelson kanyak. Apay kano? Nagpatukar kano iti napigsa. Ket kasta unay ti unget ni kapitan ta nadisturbo kano ti panaturog na. Makita yu day tatang. No saan nga opisyal ti adabasol na, agunget adagos ni Kapitan. Ngam no dagiti kagawad na, okay la ang matkang na. Di na matpagan ano nga aksyonan. Uwan nga ro da. Ti kayat da, special treatment da, ta opisyal da. Naglalaingan da ngay. Anya nga tanog taray kamot kas kagawad. Ay natatang, saan kung ar-arapaapan day ta? Ti kanyak laeng kat aramiden da kumati pagrebengan da kas opisyal. Pagsirbyan da dagiti bumarangay, saan kat atibagida. Da kayo meten tinaisublat ang nakapigpig sa titukar na. Anyat ko nam kagawad. Nakapigpig sa tatukaryo ko na. Ah, day ta ka day. Mabalen, apakapsutan niya. Nuda kayo tinapik sa titukar na, okay laang. Ngam nuda kami, saan ang mabalen? Makarengreng nga road. Idi da kami ti agreklamo, nagpatangkan kayo. Ita, agreklamo kayo mat. Agpipinatangkan tay latan tapno amo yung matirik namin kagawad. Kaya't mun samot ti may report Ag-report ka, ano ag-report ka? Isumot laang nga awan aksyon ni Kapitan. Aywan gayam anya. Ang mga numadusa kami, tasaan kami gayam nga opisyal. At manin nagibasura iti krik. Damaring tinakitak tatang. Apay di mo kinasarita ita. Makaamumot kandag iti opisyalis Saan dakmat asuswelduan tapno aramidak ti trabaho da. Uwan ang... Ay natatang, saan nyo ang mababalaw dagiti kalugaran tayo no agpatangkan damet, ta feeling arimat dagiti opisyalis tayo. Anyan tulangan ti pagmanagan ti barangay tayo no agpipinatangkan tayo. Para makita no saan nga agbain ni Kapitan kandagiti kagawad na. Nakarugrugitan ti krik anak ko. Nagbalin mo ten abasuraan. Nakitak nga ron day dyan nanang. Kahit anya pa'y laang tar aramidam. Aguray pa'y ata panunutek no niya ti aramidag. Kinasaritam kaday dagiti kalugaran tayo ang nagbasura ijay. Uwan ngam agpatangkan damat. Naturid na pa'y sumungsong pat kanyak. Awanan, uray dagiti kalugaran tayo, katimangkan matan ti ulo da. Day tangarot nanang. Saan nyo ida mababalaw, takas jay ngamin ti aramid yaw. Kasaritak to ni Kagawad Leonor. May samot day jay ang nagibasura iti krik. Kasta opisyal man ti barangay kan saan, agbalin ka apatas. Saan nagapo ta opisyal jay maysa, kat special treatment matan. Saan agapo ta opisyal kayaw, kat agari-ari kay matan. Iso nga road narang. Aksyon na munday ta aparikaw, ta nakababain ka dagiti padam a kapitan. Numadamag dati kastaw ya mapaspasamak dito'y lugar tayaw. Tumulong kayong agtalos iti krik, Monet. Anyat ko nam, Kapitan! Kasano ko maamangag mo ti ibagbaga kat nakapigpig samot ti panagpatukar mo? Saan kay amangag, Kapitan? Agin tutulong kan samot. Nay, saan mo't Kapitan? Ada ka di aya parikot tayaw. Tumulong kayong agdalos iti krik na may sa kayong mo ta nagibasura ijay. Ni Kagawad Leonor ngay. Ore ni Kagawad Leonor, makidalos mo. Intun Sabado ng agdalos kayo.
Ay kat nasaya at ano pagdalusan nyo day di akagawad yaw. Tay sumat tinangirugay. Saan mat amabalin nga special treatment kayo nga opisyalis? Madinsa, matikas jaya panagsasaum ken kapitan itay anak ka. Ay nawaw, day jeti kunada aril tok tatang. No agul ulimak tayo, awan karkaro at umurad dagita at tao. Adamat kinti puntum Naijala ang tamang ano panunutan da abalasumas ka. Awan mat dakas iti insawang ko tatang. Imbagak laang ti agpaisaw. Para makita no umay makidalos day di akagawad Leonor. Wala no agpaisaw kinasarita ni kapitan. No awan makita, amukon nga gululbud day di kapitan. Kahit nakasaritam dagiti kalugaran tayaw. Wala nang. Anya nga itimbagada. Kasi ti sigod, timurda. Di nakmatan ni pangpangag. Daitan, timangsit damutan. Kaslawan pa yan respeto da kanyak kapitan da. Kasano ko mga irespeto dati kapitan akasken ka? May parbeng lang nga respeto da. Ngamin, siyaklat ta ti kapitan da. Adda nakita da adida nagustuhan ken ka. Iso akas ta. Agbalin ka ngamin apatas anak ko. No adda reklamo, aksyonam. Oray pa'y kagawad mo tinaireklamo. No mapanagnakam anagbidot. Bagbaga amlat ta kuma. Naimbagnal daw mo, kagawad. Agtugaw kayo pa'y at agkape kayo kap. Saan? Nagkapi ako ni Jibalay sakbay himayak. Anya nga ro tigagarayo, kapitan. Tumulong kay ti maarami ditong Sabado. Ay nawaw, anya ti maaramid, kapitan. Dalusan nyo ti creek. Amok, kung may saka karagiti nagibasura ijay. Sikat nangirugay, kagawad. Ha? Katap no saan nga agreklamo ng iti kalugaran. Kantap no di day baga nga dapampamurak. Tumulong kamat. Ang Awanan ti ado angem. Adamat karatulay ijay. Apay nagbasura kayo pa lang. O sige. Siguraduam, ang makaumay ka, tapno awan may bagbaga tinaduma. Nakidalaos ni kagawad Leonoritay. Wan tatang. Nasaya at matatatim mo laong. Ay, kapilitan tamakang kada kami no saan nga umay. Ni kapitan ngay. Imay mo laang. Husto pinagdalos na mo ti kagawad na. Mabutang siguro adumakkel ti isyo tatang. Timangkan ka no ngaminan ti ulo ti daduma kalugaran. Naturid na sumungbat ka ni kapitan. Mayat kit diti kasjay tatang. Saan aga po ta opisyalis da kat ipalubos tayong aramiden da ti kay kayat da. Isudakit din ti agari-aray. Ay, saan mabalin ti kasjay? Ay, umapalakman iti kapitan da di ta kabangibang abarangay. Apay mat. Patas kano ti kapitan da di takot. Ammo dagiti opisyal ti aramiden da. Pamanagnaik nga dalata dagiti opisyal apatas. Bareng nagadalan mat ni kapitan tayo ti kasta anapasamak ket agbalin tumat apatas. Ay, nawaw! No adda ka iti posisyon, agtungpal ka iti lintag. Kang runaan iti amin, agserbi ka nga awan pilpilyan wenno papaburam. Tati kinaimbag ti may sa public official, kat makita iti nalintag nga aramid. Kan patas apan nagtrato na kadagiti tao iti masakupan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg.
Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino jay lalaki ang nagturong iti ayanda isay, nanang? Edgar kanumat tinagan na. Edgar, italaang man ang nakitak day jay a lalaki. Wen ata italaan nagpasyar dito'y lugar tayo. Kabagyan da day jay? Saan anak ko? Nobyo ni Isay Men in uniform kano dayjay kat. May sa soldado. Aya, at damat gayam soldado ang nobyo day jay a kalugaran tayo. Nagtaer si ka. Uray adayo idi nakita. Ang muklatan ang natataer ti soldado ang nobyo. Ngam ti soldado ang nobyo day jay nga isay, nanang. Nasken ka day nga pagkumpara ida adwa. Anya nga tatiranggo ti nobyo na, nanang. Day tatijakon sinaludsaw ta nakababain mo. Amang ano panunutan da amaritis da tao. Ay, ni man laangan bakla ti kasaritak. Sigurado nga updated day jay. Agraman day ta abanag. Nasken amaamuampay. Ay, katkasta talaga, nanang. Yak natin makita ti soldado ang nobyo am isay. Nagawi din iti lugar da. Ay, unaklakit din, wag na edan ditoy. Saan pa'y Imay laang nagpasyar dito'y lugar tayo. Ta inyam amok kadagiti dadakkel ko. Kaano nga nga rin ti long ba? Agurnong kami pa'y Uy, naimbag ka pa eh. Adagayam soldado ang nobyo. Soldado, ngam junior pa'y laang dayjay. Nababatiranggo na. At least, soldado am ako na. Sa bagay Sana ulatan Agpara kayo kan Trina. At damat soldado na. Aya, Wan, siguro ken kuana kat nangato kano tiranggo tinobyo na. ay kat nasaya at adamat na amamu na akaparagpag na. Kunaklakit din no saanan ang makiasawa day di agayem mo. Nakitam jay soldado a boyfriend ni Isay a kalugaran tayo. Well, friend, nakita ka may gimatang dito istur ko, di kalma. Anya nga tatiranggo na day a soldado. Ay, wow. Agraman ita banag, kaya't mo pa'y ama-amuan. Dakis ka di ayate ang saludsod. Junior kano pala ang tinobyo na. Nababatiranggo na. Ay, kasta aya. Nangat nga to nga rod tiranggo tinobyo ka. When Kunaklakit din no na nga to matiranggo jay soldado ni Isay. Saan magayam? kasalata kaya't mo asawin Si Kamot, awan na. Awan, ti kayat ko asawan. Sinaludsod ko laang. Ta syempre, mas daawak mo. Nang runa pa ikat italaan nakitak daya at tao. Ti ko namket di, kaya't mo pagkumparaan ida-dua. Sana, Oh. basta siya. Nangato ti ranggo ti soldado ang nobyo. Papanam Isay, Agpasentro manang Trina. agpasentro ka na ang gayam. Kat apayakas ta ti kawas mo. Ay nawaw, awan mo't makitak ama di iti kawas ko manang. Presentabli matiin suot ko. At dala ang soldado a boyfriend mo. Kastamatan ti panagbadbadam. Ay, nagalas akitaan si ka. Katno kastoy mat asigod ti panagbadbadok. Oo, saan mo? Si kakit di mat manang. Tila madmadlaw mo mat. Una, tanakadkadlaw mo ngamin. Anya? Asino di imawag anak ka? Tinobyok tatang. Awan trabaho na itaya. Adda, ngam nag-update la ang kanya. Kahit kano nga kasar kayo nga Uray kayat mi, saan pa'y amabalin? Tawan pa'y mat urnong mi tatang. Uray simple nga minakalay sa saan na masapo labungga. Uray simple la ang tikasar a plano mi, nasken nga agurnong kami pa'y tatang. Narigat nga tati makiasawa no awan ti urnong. Sa bagay Adamot kat di puntom iti dayta nga imbagam.
May mayatan tinakasagana tatang. At least, saan nga agparikot da tao? Wan matkit day. Narigat nga agpaiso ti agpamilya na awan maipakan karag iti ubing. Narigat no mailumlum kay matlaang iti utang. Anya, matinday taabadom si Katrina. Kas kala na ibusan iti lupot, mat. Bagay ko kanuman ti kastoy akawas nanang. Asino matinang ibagakang ka? Asino kumapay? Tinubyok a soldado Ang angawan na kalaang daya tao. Saan apod no day tananang? Ay ayatan nak ni Ramon anya. No pudno nga ay ayaten na kanira maun. Apay nga ron asaan nga agawid di tawi. Ay nawaw, di mo't imbaga kada kayo ama kumikum iti trabaho na nanang. Kinapudno na, agkita kami manen ijay syudad ita. Isu malagayam akasta ti kawasmaw. Agdig kami, iso nga inton bigatan ama kaawi da. Naa, pagturugam ngay. Ag-check-in kami pala ang ananang. Di kay madanagan, tagastos amin ni Ramon. Anya? Ay na wow! Apay akas na ti kawis mo, Trina. Nasken nga ag-level up da tao friend. Revealing si ka. Kasi narak ko nga minti soldado anobyo. Apay nga na di mo pala yawi dito lugar tayo. Tapno ma'am amumimat Saan amabalin? Talimitado lang ti free time na day chay. Diyak pa nga nakita ka, tisang ka istoryam anobyom. Mabiit lang ta ipakitak ti litrato na kan ka. Anya tinaga na iti Facebook kaya. Saanan anasken ama-amuam. Daytoy, mingmingam anaimbag ti rupa na. Ay na wow! Dayta ti boyfriend mo, kas lalakay. Anya alakay mo't nga ibagbagam si ka bakla. Nataer dayta iti personal enya. No makitam dayta, sigurado nga umapal ka man kanya kun. Depende lata Sige, agrubata kon. Tamangan numaladawak iti oras ang nagsaritaan mi. Ituloy tanto ti agistorya no sa anak nga agdardaras. Bye! Makikalnay sa amin gaya man ni Isay, iti MIU na. Nadamag ko mo't. Ino na ang nakabaykit din. Anya ko maita. Di bali tanangat nga tumatiranggo ti men in uniform anobyo. Ngam ti lalaki ang mangikalay sa kankwana. Iso nga awan nga rod makagapo tapno umapalak kankwana. Yam ni Isay, ikalay sa dan. Si kangay mat, kaano? Agurnong kami pa'y tapno bongga ti kasarmi. Di mi kayat ti simple akalay saan niya. Mano atawin na nakasta ti bagbagam. Aging nga ita, awan pa'y urnong niyo. Api nga min apakibibiyang am ti love life ko aya. No siya, sa anak nga agap apura ang makikalay sa, tanarigat ti mailawan si ka bakla. Kung naklakit din saan ka nga umay, nakitam ti asawaan ni Isay, nagtaeran niya. Natataarlata ati men in uniform ko. Anya nga'y tilaban day ta lalaki kiniramon ko. Ay na wow, dahil talamang ikumkumpara tiyang mo. At ang samang sakit tinakim mo, itinobyo ni Isay, uno, ex mo na diyang Edgar. Ay nawaw, saan mo ta? No saan natiranggo na ti ikumparam, ti mat physical alangada. At least, agpaiso ti ibagbagak. Saan abulbulataw? No saan mo nga ex diasawan na, ang mga no dahi tandik ko na nga insecurities. Anya kumangay ti paka-insecurak iti day tanga Isay. Kat adamat MIU wano men in uniform ang nobyo alaman. Already maklunen, ang muklatan. Hay, jakamukan ka bakla. Tila ibagbagam mo. Sa anak nga umapal kan kwa na kunaklangarudan. Apayan anak ko. Apay adi ka mo't makisala ijay. Masadudak na nang.
Kasano nga rod ang ma-enjoy mo ti kasarda isay no kasta. Agawid ak sakit din ananang. Aguray pa'y mo't At dapay aramidan nyo dito'y ayan. Awan mo kiday. Ngam kayat ko pa'y ti agbuya. Ay nawaw, awan mo't laangan ti mabuya dito'y nanang. Anya nga awan. Gano adupay lang ti agsasala. Umuna ak nga rodan nga agawid nanang. Sumaruno kay tulatan. Diyak kayat ti mapuyat. O sige, no makaturturukan. Umunakan nga agawid. Di bali taas si dagmat ti balay nanang. Kan adamat flashlight abinalo nyo. Makigidanak tulaangan kini Windel inton madamdama anak ko. Agpasentro kami kina Edgar ita, tatang. Anya ti aramidon nyo di sentraw. Adala mapan migatangan. Kan agpasyar kanumat laang ti manugang yo. O sige, mapan kayo latatap no makapag-relax mo ti manugang ka sakbay ngagsumblay ti pagtrab-trabahuan na. Wen, tatang. Adapay matkit di manong aldaw na Anya nga oras ti panagawid yung ay. Depende, tatang. Tapno amok ano agluto akiti pangaldawan tayo wano sa anay. Saan ko asigurado ti oras? Ngam sigurado amalam to ti panagawid mi. Jay kanan nyo laangan ti iluto yo, tatang. Sige no kasta ti kunam. Agan anad kayo nga ro di jay Wen, tatang. Agrubot kami nga rudan. Sipod na ki asawa day tanga isay iti MIU. Limas tugmatan. Limbas tugmat nga ibagbagam si Katrina. Ay nawaw, tulang kayo ayananang. Ni isay ko na limas tug. Saan mo't Naa, di yumadlaw ayananang. Kitain nyo nga minti postura na itaa. Si Kaki di nag-level up laang mat iti basit. Limas tug kunayo kit di Si ka talaga, tila madmadlaw mo Ibagbagak laang ti makitkitak nanang. Tibiyag mo ki di ti into na ram. Saan ati garaw ni Isay, ti mapan mo banbantayan. Ipadlaw mo lang nga umapal ka kang kuana. Ay saan na pulos nanang. Anya kumangay ti apalak kan kuana. Kat adayumat anangat nga ti ranggo ti soldado an nobyok. Ngam ti soldado nga asawa na. Hay, jak amo kang kaanak ko. Tila ibagbagam mo. No saan nga itsura ti ikumparam. Ti rangguda adwa. Aniyan ti kasta anak ko. Hello, Ramon honey. Agyaman ak unay kay mawag ka. Kailiw ka una yan. Unak tumat, at dangagpay subaba iti asawa. Ha? Sino ka? Siyak laeng met ti asawa ti lalaking aw-awagam iti hani. Masiguradok asika ti nakita akadwa na iti dayjay alitrato. Anya? Agpada kayo agatel, awanan kayo iti bain. Sino ti asawa adakda kamatam aya? Dekan agin diti ammo, tamok asika ti kapit ni Ramon nga asawak. Ni, awan amok nga agnagan iti Ramon, madam. Dinak maulbudan si kababay. Oray anya pa'y tar-aramidam. Saan dak ama itarayan, paibalod kayo adwa. Dinak iramraman dita, madam. Nagkamali kay lang. Saan asyak ti kabit ti asawa yo? Iblak kayon, tapno awan parikot. Bye! Anya dyan ang agkutrina. Nanang? Kabit ka? Ay, kwa nanang. Agpalawagak. Anya pa'y lang ti ipalawag mo. Nangag kumatan ti amin. Diyak laing pagarop ang maaramid mo ti kasta anak ko. Diyak amo nga adagayam asawa ni Ramon, nanang. Di mo amaw, winaw, agin bubulsik kalaang. Sapay kanayon mo nga ipanpanak kalday di anubyom. Ikumparampayan iti imayo nga asawa ni Isay akalugaran tayaw. Nanang. Nangato ti posisyon tinubyok, ngam tinaasawa ni Isay, kung kunam iday. Tagayam, kabit kalaan. Shh! Tangiwat yung ka din, nanang. Kontrolan nyo mata. Ada magayam bain mo. Apay anaaramid mo ti kasta. Napnapanan ti utak mo, Trina. Anya dinadamag ko, Trina. Kabit na kamot gayam ti maysa nga MIO. Wano tayo makun ko na a men in uniform. Nakadamagamit bakla.
Dagiti marites sa kalugaran tayo, Saan nga agpayso day ta? Ay na friend, di mo nilibag. Taamo rin iti marites sa kalugaran tayo, ti may papan ka na kayo ni Ramon. No kasta nga rod, nasken apumanaw akong iti day to alugar. No pumanaw ka, kaya ta sa unay ta, guilty ka. Diyak kaya ti maibalod, friend. Apay, agdarom, tiligal nga asawa ni Ramon. Iso di na ibaga na idinagsarita kami. Paibalod dak ka no, friend. Tay takit din. Nagdarom kat ad ebidensya na, apang ano may balot kang agpaiso. Anya ngayon ti rupa, masumango ka na iti kalugaran tayo. Sa pa ipampanakil mo, anang ato ti ranggo, ti MIU anobyo. Ay, diyak ka mo, friend. Mabagtitak lakit din o kastoy lang. Kabit ka numot gayam na dya, Trina. Anya ti kunayo, tatang? Ni Trina, kabit ka daw. Kasano ang napasamak dayta? Sigun ka nagiti kalugaran tayo. Si asawa ti soldado anobyo na, ngay pampanakil na. Nangato kanupay ti ranggo na, tatang. Agpaiso ka no dayta, ngam adagaya man asawa na. Ay nawaw, agpaiso, tatang. Isumat tinadamag ka. Ang jaklaan mo ano agpaisaw. Kanayon nga iruruman na nila kay ko, tanababalaang kano ti ranggo na, kumpara iti nobyo na. Ngam kabit mat gayam? Kasanulaangan no kaswan ti legal nga asawa. Saan tayo nga mo Awan pa'y mat nang ikaw nga agdarom ti legal nga asawa. Nagasat no saan nga agdarom ti legal nga asawa. Tano bilang man, awanan ang mga numaibalod ni Manang Trina. Bayada kung ti utang ko dito'y istor mo, bakla. Naimagman, tanapanunot mo matlang tiagbayan. Una, taumadayo akong iti day to alugar. Anya, Diyak kaya ti maibalod ko naktumot. papa na mga ruden. Makaamuditan Agdinamagan dito'y barangay tayo ti may papankin ni Ramon. Imbes asangwam ti parikot mo, itarayam kit din. Apay, nalakaayamot ti maibalod. No, apay nga mina nakirelasyon kay ti amom anasawaan Anya nga rod ti maramida, kat agayatak matan kin ni Ramon. Anya nga ito, di imbirok mo, ti pakaisag makam. May salang ti may bagakin ka friend. Di mo may tarayan tilinteg. Basta, pumanawak iti dayto alugar. Oh, awata mon ti bayad ko, tapno malpasan. Amom ka day, no sa dino tinapanan ni Trina, nakaw. Apay nana, talaga nagtalawan. Wan nga raw, awan mutten iti silid na itay nakariingak. No kasta, talaga ngay naramid natin baga na kanyak. Nadakamat nakadikeng ka, no sa dino ti papanan na. Saan? Ang may baga na amapan ka ti adayo alugkar. Anya, mutten ni Trina. Mabutang laki ti dayjay no pa ibalod da. Wan nga maitarayan na nga ro tilintag. I-message ko lang yan, nana. Ibagakin ko na nga maawag ka na kayo. Wan man nakaw, tanay, madanaga naklaunay mutten kang kuana. Hello, Trina anak kaw. Di na kun sa pulan nanang, di nakpakadanagan, tanatalgat ti kasasaad ko iti ayan ko ita. Ayan mo itaaya. Saan amabalin nga ibagak kada kayo? Anya, Basta di nakpakadanagan, agawid ak tulat ta dita. agawid kakit din ita anak kaw. Madanagan akon keng ka. Saan amabalin nanang? Anyat amoyo ay, amangan no idarum nak ti asawa ni Ramon. Kahit kasta nga raw, itartarayam tilintag. At dangarod maaramidan nyo tapno sa anak amay balod. Di kay madanagan, ta saan ani Ramon ti kadwak. Agmay may sa aklaang ditoy. Saan kumamot akasta at Trina? Basta, urayan nyo latan ti panagawid ko. Saan amabalin nga ibagak kada kayo no sa dino ti ayan ko ita. Taamangan no adda mapan apulis di tabalay kat ilaglagda. Natalgad matkit diti kasasaad ko iti ayan ko ita. Sige nanang, agpakada akon. Bye. Naa, inidip nan ti silpon na. Pimanaw kanu gayam ni Trina di tabalayda. Aglamlamang kanu itatatang.
Isumat tinaybagan ni nanang na kanyak. Ay, kaasi ti kasasaad na ita. Wan nga rod Awan pa'y damag tayaw no nagdarom tiligal nga asawa tinobyo na iday. Ang asino nga tati kadwa na ijay ngay. Tinaybagan ni Marta kanyak at agmay-may sa kanula ang iti ayan na ita. Saan na akadwa ni Ramon? Saan ka numay? Mabutang lakit ni Dayjay, isa naglemeng matayin. Ay, nagdagsan mat ngamin ti parikot na ita. Uray asino mat agbutang no kasta, tatang. Ay, nawaw! Di mo dadaalan ti dignidad mo para iti apagdarigmat laang aragsak. Laglagi pang kumaa ka na yun at idakas nga aramid kat dakas tumat ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbaglaangon tapi manaw ni Madam Cora, Carlo Lakay. Wan nga rod bakit? Nakababain ka na iti karubata. Uray kini Roselia naira na alimabas itay adan ni Madam Cora dito'y balay. Kat agsirip-sirip kit din iti gate. Ay nawaw, adalimabas itay aya. Diyak pa'y nakita. Adda nga road, kat imbis apartakan na timag na, saan tanakimarites pay laeng. Ayaw na yan na dya tao. Sapay nagaruti dakas asaon ni Madam Cora itay. Ang saan tamot na mababalaw ni Madam Cora. Tagpay sumot nga dautang takin ko na. No saan kumaan nalakatinateng, no chimmambata kuma, nabayadan kumamat tanday nga utang. Kasla sugal mutla ang ngamin ti aggarden. Ang agtrabaho talata. Inuton ta bayadan ti utang ta. Iti kasta, awan may bagbagana. Wen anusan ta abayadan, ta utang tamat dayjay. Dakkel gayam ti utang da amandaken Carlo kin ni Madam Cora. Nakadamagamat iti dayta. Anya kumapay nga itatang, nangag ko napan ni Madam Cora ijay balay da itay, kat makaunget. Nagado ti dakas nga insawsawang na. Nabangkrap kanumot ngamin ti gardinda. Sapay dakkel kano ti utang da tatang, saan kano abasta-basta. Kasta talaga ti biyag. Saan mo't kiti adakas ti umutang, no amumlakit di ti agbayad. Saan dan samat nagbaybayad, iso anapudot ti dara ni Madam Cora kadakwada. Amang ano talaga nga awan ibayad da. Apay ngamin nga imutang da, no di damot gayam kabailan abayadan. Ay nawaw, hindi ka man naging dadalos anak ka. Uri da tayo mat, naawan kwarta tayo kat mapilitan nga umutang tayo. Ngam adalata nagdumaan tayo, tay suda, ribo ti utang da tatang. Amangan no adamot utang da amandaken Carlo dito'y istoryo na namarife. Awan mo't kit day, apay ka day. Tadakkel gayam ti utang daken Madam Cora, kat aging ga ita, saan da kanupay anakabayad. Aya, Na, nangag ko nga rod a pinagsasawan ida ni Madam idi napalabas nga aldaw. talaga siguro nga awan ibayad da. Nabangkrap nga mintigar din da ket. Uray asino met ano tiwad ti nakautang, makaunget a talaga. Tila istorya kanyak mo't si Caroselia. Di bali at agpay sumet nana.
Saan nga inuulbod? Wala ngam saan anasaya at asar sarita ti padam a tao. Tadi mo ammo no anya ti pagdaldalanan da. At dapay gayam utang yu ken Madam Cora nakong. Ni, nakadamagan nyo na. Awan mat nadakdakamat ko kada kayo. Dayjay a Roselia a. Sinaludsod na ngamin no adda utang yu dito'y istorkaw. Apay kanuno adda na. Ay, jakman ammo iti dayjay a kalugaran tayo. Tila salsaludsoden na nga raw. Naimbag ken kwa na tadakkel ti sweldo na iti Facebook. Dakkel ti sweldo na iti Facebook aya. Isumat ti makitkitak nga ipupos na nana. Dolyar ko naman. Aya. Wen nana, kitaan nyo iti Facebook na No sa anak nga agbiddot, kat mapan iti 60,000. No maisukat iti kwarta tayo, ti dolyaris nga ipupos na. Nay, jak mo adakkel gayam ti sweldo day a tao. Isumat lagaya makasjay. Apay ngay talaga nagamit ka si Caroselia. Apay ka di tatang. Imay nakasinsin mo, Gerald, dito balay itay. Ka? Umay na kumakano agpalibrikin ka. Awan ka mo't na naranaan da. Agpalibre. Nakita na ti dolyar nga ipupos mo iti Facebook. Ay nawaw. Stalker met nga rod dagita akasinsin ko tatang. Ang agpaiso ka day, ipupos mo ti dolyar a swildom iti Facebook. Saan met adakas ti agipost tatang? Wala nga nakababain. Na, anya ko mati nakababain, kat sweldok met dayjay. Sweldom ko na mga awan pa'y mat nakita kadakil agatan nga nyawin mo. Pasensya kan Manong Edo. Adda ngamin inaramid ko iti kusina. Okay na, kapsat. Agyaman nak tamaawatan nak. Anya ti umay mo gatangan aya. Pautangan nakman pa'y lang kapsat. Awan pa'y ngamin kwarta kita kahit. Anya ti utangam aya. May salata sardinas. Naimbag lang nga ilaok mi tinatang asidaan may. Idi kalman tuyo ti imay mo ginatang. Ita, umutang kay ti sardinas. Ada ka di parikaw iti dayta. Mas daawak laeng, takas taunay mo ti panagtip-tipid yaw. Nasken nga agtipid tayo, saan tayo mo tabaknang. Kat no nagdakkel ti sweldo ni Roselia iti Facebook, saan aya? Jakman amaw. Ay nawaw, apay adi mo ammo, kano iso ti ipupos na iti Facebook. Dolyar ti sweldo na, sikat. Awan pa'y mo't ngamin nakita ka kwarta na. Dumawat kamot ngamin, tapno maramanam ti dolyares a sweldo ti anak mo. Ato yun ti sardinas nga inutang ka o Roseliana kaong. Anyamat ni tatang. Apay ka day. Nakabaybayag kayo, kat sardinas laang mati utangin nyo. Pasensya ka, nanak kaw. Siguro nakis-istorya kayo manen iti daydi abako. Ay, mano a minuto lang ba't day dyan? Naluto na ya tinatag. Naluton ang tatang, na-overcook pa ikit din ay ti kinabayag yung. Ay, day talang. Idulin nyo pa ilaang data, ta isagpaw tayo iti sayo ti inton malang. Wanan Wala, mangal daw tangarudan no, naluto ti sidaan. Tanay, mabisbisi na kaon. Umuna kayon, taad dapay aramidag tatang. Ay, nawaw. Anya pa'y ayat aramidam. Basta adda saan anasken ama amuan nyo? Manuti $1 no maisukat iti kwarta tayo lakay. Nasurok samot na 60 pesos. Apay ka di? No 60 pesos. Kaya't asawan day ta, dakkel mo ti sweldo ni Roselia iti Facebook. Apay, ada manin impos na? Adda lakay. Kita mapan a $1,000. Ay, wan. Day ta kano ti sweldo na iti makabulan. Ay, dakkelan. Ano kasta? Bak na pa'y ti sweldo ti daddo mga empleyado ditan. Wen nga rod, sana ulatan. Rugyak samat ti ag-content creator. Anya ngay mo, ti content mo. Day ta nga rod ti pampanunutak lakay. Naadda mo nga i-content mo.
Mabalila tamot. Hanggang naawan pa Oray saanan. Amang aninton madamdama kat tila ipupost mo nita. Anya tabi nagkatyo nakasakaw tata Edo. Dragon fruit, karlaw na kaong. Gumatang ka man kit day tapno adabwe na manok. Awan pa'y ngamin gimatang kan. Kitak man tata? Gumatang kan. Tawan dragon fruit dito lugar tayaw. Nagkapon na kita dragon fruit aya tata. Ijen Nueva Vizcaya. Impaw iti kabsat kaw. Mano aya ti may sa kilaw? 100 pesos lang na kaong. Ikan na nga 2 kilo lang tata. Ay na, agyaman naknakaw. Maksayan mo't langan tilakaok. Apay nga anusan nyo pala ti mangisur-sur-sur ka na kita. Wen atap no adamot kwartak. $1 ti sweldo ni Roselia ti Facebook saan ka di? Apay, di na kayo inikan iti kwartayo? Awan nga raon. Kan mabainak mo ta tumawat ken kwana. Isu nga ano saklatan at agisur-sur ti lakaw. Sapay matutudo. Adamot ka di nakalapayong ko Ipadas yu ti mapanitaya ni Manang Ani. Agbirbirok day jay ti dragon fruit ti kalman. Isupay no gumatang man. Naggapuan ti dragon fruit lakay. Ginatang ko ka ni Tata Edo, bakit? Nangisursurmanan ni Tata Edo? Wen, Ay nawaw. Apay nga anusan jay lakay ti mangisursur kat dakkel met ti sweldo ni Roselia iti Facebook. day tamat ti kunakin ko na bakit? Tani, sapay matutudo man. Di na siguro ikan ni tatang na. Siguro Pangip-ipanan na ngay iti dakkel a sweldo na. Kat awan pa'y mat pamilya na. Saan tayo nga mo bakit? Narigat ti makibiyang. Amangan no ikanday ti dakas akay papanan. Narigatan. Madimat laang no imutan na ni tatang na. Kanayon nga ipus na ti dakkel a sweldo na iti Facebook. Ngam di namat matulungan ni tatang na. Anya ngay dayjay. Saan man ngamin akong kumpurmi ti ilakla ko yu tatang. Ay nawaw. Saan ka maawatan anak kaw? Pangaasi yu ta isardeng yun day tangar aramiden yu. Saan akong purmi ti mapanyo ilakla kong tani nakababain. Apay nga ibain mo ti pagsapulak. Siyak nga rudmet ti madaksan no ituloy yu ti kastangar aramiden yu tatang. Di mo latay na ni kaskasaw. Saan mo't nga isuda ti mang palpalamot ka data? Amo yun no anya ti bagbagada? Kas na ko nakita yan, di mo iday kaskasaw. Unang ang panunutan damat nga imo ta. Apay ka no apagtrabahon kayo kat dakkel met ti sweldok iti Facebook. Nga magpaiso ka day anak kaw. Talaga $1 ti susweldoam. Wan, ngam saan adakkel tatang? Ay nawaw, anya ngay nga raw. Saan to pa'y nga umabot iti $100? Kat no dakkel ka no ti ipupost mo asweldom iti Facebook. Ay natatang edited laang dagijay. For engagement purposes laang. Tapno ado ti ag-comment. Anya? Gumatangak man iti itlog kapsat, 5 laan. Talagang agtip-tipid kayo At dansamot iyor-urnungan ni Roselia. Ay, no amumla ko makapsat. Talaga nga awan kwartame. Apay nga awan kwartayaw, kat binulan adakkel ti masusweldo ni Roselia. $2 pay. Saan nga agpaiso nagiti ipupos na kapsat? Anya, Edited laeng nagiti makitkita yu iti Facebook. Sigun ken kwa na kat engagement purposes kanunay jay. no kasta, saan gayam nga agpaisaw? Sakit bilib kami kenkwana. $2 nga agpaiso ti susweldon na. Ngam saan sapay nga umabot ti $100. Ay ulbod magayam ano kasta, kayat nalaeng nga rod ati agpasikat. Siyempre, kaya't namot ti sumikat, iso atila ipupos na. Oray saan nga agpaisaw, ipos na lata. Siyak pa yan ti mababain, iti kas nga raramidin na. Dahito iti utang mo nakaw.
Agbayad ako, nana. Bayadam aminain. Tapno awanan ti pampanunutak pa'y, nana. Sige, ipaid ko nga ruden dito. Narigat ti mailumlum iti utang, nana. Saan tayo akas kini Roselia nga agsusweldo iti dolyar? Apay, umapal ka kadikan ko na. Medyo, nana. Dakkel mat ngamin ti sweldo na. Abak na ti matmat gadan mi kinilakay ko iti makabulan. No ibagakan ka nga edited dagiti ipopos na, mamati ka. Diyak amo, nana. Edited ka no dagiti ipopos na kung nitatang na mismo tinangibaga kanya. No kasta nga rod. Apay akas jeti ipopos na ngay. For engagement purposes kanumat. Anya? Nakitam ti post ni Roselia, bakit? Anya man ti impost na. Nasurok a $1,000 ti sweldo na itaabulan. Sigurado nga edited man ang data. Edited. Word, isumat ti istorya ni Nana Marife kanyak. Inuulbo dagiti ipopos na asweldo na iti Facebook. No kasta, kayat nalaan tagpasikat. Siguro Ay, madi atikas niya nga ipopos na no saan mo't gayam ngagpaiso. Anya nga rod ti maaramidan tayo no kayat namat ti agpasikat. Kasanon, no dadya mo't apa nagpopos na ti pakaisagmakan na. Ipopos na iti Facebook adakkel ti sweldo na. Ngam saan mo't gayam ngagpaiso. Ayan yan. Pautangan nakman pa iti soft drink, nana. Day talaang, Nayunang matlaangan iti may 1 kilo a karnit baboy, kan tinapay, nana. kano ang makabayad ka? Numaawat ko ti sweldok iti Facebook, nana. Amuyo mat, $1 ti sweldok iti binulan. Di mo't edited dagiti ipopos mo. Ha? Sinubra amot nga minti impos mo. Ni, asino tinangibaga kada kayo nga edited ti ipopos ko? Nitatang mo mismo. Amom na kong, delikado ti agipopos iti kasjay. Nang runa pa'y no saan nga agpaiso. Kasano, no adda makakita iti post mo, kat anya ti aramiden daken ka ditadalan. Ha? Nagadumot nga ibagbagayo, nana. Saan gaya man? Saan akon nga umutang? Anya kayo matan, tatang? Ada ka di parikaot? Apay akas di mo tinaramid yo. Ay nawaw, anyat inaramid ko aya. Apay mat nga in-booking yu kin Nana Marife ti sweldo. Ha? Di kay man agindi di amo, tatang. Amok ada kayo tinangibagakan ko na nga edited ti $1 nga ipopos ko iti Facebook ko. Ay wag, siya nga raw, tinangibagakin ko na. Imbabain naklaunay iti kasdi nga inaramid yo, tatang. Awanan maaramidak, Tauray sudak at makadlaw damot tayo. $1 mo't nga minti ipupos mo aswildaw. Ang awan mo't nga rod pakakitaan. Ay, makapasurun kayo mat. No aramidem lang dayta tapno agpalastog wano agpasikat ka. Pang-aasim tay sardeng maon. Nakababain, anak kao. Saan da maamuan no saan nyo nga in-booking, tatang? Delikado, di kastangar, aramidem anak kao. Kasanon ngay, nut sa edenda ka di tadalan, linalpaskan. Imadumatan ti bashers ni Roselia. Naksayan pa yan ti followers na. Isumot lang ti pagsasaritaan dagiti may gimatang itay. Apay mat ngamin nga ipos na no saan mat nga agpaiso. Sapay agbilibak keng kwa na tunggal makitak ti $1 nga ipopos na. Ay katuray da kami mo't. Sa bagay, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Imay nga rod gimatang dito'y store. Kat madlaw a problemado. Wen ata apektado matan nana. Daytan ti resulta ti aramid na. Kaasian niya nana. Kaase, ngam awan da duma apabasulan na, no di ti bagi na lang. Barang isardeng nan atikas jengar aramiden na, ta delikado mo laeng, no pagintirisan dagiti agtatakaw ti $1 nga ipupos na. Hay, makapasadot ti agaramid iti content no kastoy laeng. Apay, may
Wala, tanaksayan mo ti followers ko. Ado pa'y ti negatibo a comment dagiti kalugaran tayo. Apay kanaw. Anya ti parikot na kita kalugaran. Ti edited adolyar nga ipupus ko ti makagapo. Basol yun no apay akastoy ti mapaspasamak tatang. Ay naanak ko. Ti kanyak laeng. Di ka kumaagul-ulbod. Wala, ngam kitain nyo man ti epekto ti inaramid nyo. Post kamit nga minapost. Tunggal makita dakdagi ti tattao. Sang kadamag na no apay akas jay. Apay nga anusak ti mangisursor ket dolyar kanumot ti sweldaw. Anya kay mo tin tatang. Di nak maawatan mo. Ket tunggal ag saludsod da. Tsak ammo ti sungbat kaw. Na aminado ak nga awan mo't pakakitaan ti dolyar a sweldo nga ipupos maw. Anya nga rudin ti aramidin tayo ita. Di nakarkaro nga awanen sweldo. Di mo ulbudan ti bagim, kan ti sabali a tao. Nang runa pa'y no ammo madakkel ti epekto ti aramida manakaw. Be humble at taa. Di ka agul ba tapno lang at damay pasikat mau. Ta sana nasayat na ita. Ay, nawaw! Di ka agulbod tapno adala ang maipasikat mo. Laglagi pam at idakas nga aramid, saan nga agbaligi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Awan ka di pa'y trabaho yun, Dionisio. Awan pa'y manong. Or-orayag ti go signal niya ulit agdareo. Nukas tangaron. Mapantay di palengke. Ay nawaw, apa di palengke Manong Noel. Anya terami ng tayo dyan. Anya kumapay, maki-extra taa. Doon sa amot ng kargadori dyan, Manong. Mabalin mo't na mapankalat tano kayat mo. Ado, ti maaramid ijay ading kau. Kastaya, wen, sumur ka kanyak inton bigat, ta maki-extra ka mo. Isumot lang nga awan trabaho. Isa pa'y ano, adamat gadam. Narigat samat ti trabaho ijay. Adamat kariton. Buludem tayo sigod akariton ka, tapno di ka marigatan. O sige, dagasin naktungar di ti balayin ton bigat, Manong. Anya ti aramiden ni Noel iti kusina tayo. Pinagkapik, bakit? Apay ka day? Ay nawaw, nakasapsapa matan nga imay dito'y balay. Wana, dalakad mi ita. Ay nawaw, sa dinumat. Sumurtakin ko nga na di palengke. Iso pa yan ti matgada. Amangan no apaan da kadagiti kargador ijay. Adamat ni Manong Noel. Amo nga rod no matulungan na ka. Si kakit di mo't bakit? Ni Manong Noel pa ti kunam. Iso ti makamukan niya. Amo na ti raramiden na. Kat kita amat saan atila aramiden nyo ijay. Wen ka di bakit? Awan pagdanagam, takadwak ti kasinsin kaw. Ngam ni, agura ka. Nalpasamot na nagkapay. Sige, agrobot kami. Paypayapayan nakmait, madam. Adda ka di pa'y aramidin nyo, wano nalpasan. Awanan, madam. Nalpasan timparamid ti suki me. Daytoy manmat nga rod ti ituludyo ijay paradaan. Awan ni Dulpo, madam. Busy day jay. Adda nga minan sa bali at trabaho na. Umay laeng dito'y no kasta a day off na. O sige,
Ibagayo lang, no niya ang lugar ti pangidiliburan may. Isurat ko lang ang iti papel. 20 bags lang matket di dayta. Okay, madam. Anadan nyo atap no saan amagasgasan. Agreklamo ti customer ko no kwa. Uwan, madam. Awan pagdanagan niyo, taamumi na ita. Palagip laang tanarigatan. Siyak ti malugi no adda maperdi dita. Naibagabigat mo, anak kaw. Kastamat kada kayo, nanang. Nay, kaslaawan nila kay mo Ada ije palengke, nanang. Ay nawaw, inbaon mo ang nagpalingkay. Saan, nanang? Naki-extra ijay. Kastagayam. Asino ti kadwa na ngay. Ni Manong Noel akasinsin na. Nasaya at matkit day no napanunot na ti kasta. Tapno saan asayang ti aldaw na. Agpay sulaunay, nanang. Isupay ang maigatang iti masapsapul ti matgadan na. At damot siguro impabulod da akariton kenkwana. Pinabuludan ti gayem na, nanang. Agtugaw kayo, taagkapi tayo pay. Ay saan na nanakaw. Nagkape ako ni Jebalay. Inyag ko lato'y basit anateng. Agyaman naklaunay, nanang. Awan anyaman na. Agawid ak mutla adagaw, stad dapay aramidak ijay balay. Kita ang Manong Noel, nagada sa'yo tay. Uwan nga raw, para ti buyer ni Madam Susana na gitaw. Nangina ti sa'yo ti itakay. Uwan nga raw, adda mapampanunot ko nga aramidan. Jak amu ano kayat mo? Ay nawaw, anya na ita na panunot mo, Manong. Kisayan tay ti oray sagdudwa. Uno saggatlo a piraso ti may sa plastik. Anya? Ang Manong, dakas day tapang panunutan. Tangiwat mo di ka natagaray. Di kaya't masawan, ilako ta ti maalata. Wala, iripakta. Nangina ti sayo ti itakad. Saan datang at amadlaw? Isungaro na sagdudwa, uno saggatlo lang ta alaan ta. Itikasta. Saan naman law? Adto'y tibingay mo, Dionisio. Agasamantan na surok asang aribo, Manong. Siyempre, nanginati sa'yo, te. Extra income tamad na. Agyaman ako na, Manong. Sapay lang kuma, tandamanan inton bigat. Kastyamanan ti aramidin ta? Wala, awan pagdarakam, tanda nakasaritak abayer. Di na amon o pagapgap ko nagitilak lakom kenkwana, Manaw. Ay nawaw, siyempre, nagrasunak, sakpay ti kunam. Kahit namati man. Ay, no siyaktiyag sa patsin na adagos. Kitama kat binayadan na ti sayo ti ngayon lakok kenkwana. Nabayag kanina kasti tara aramidam, Manong Noel. Saan pa'y magkiti? Italaang ngayon padas ko. Taadla ka kadwak. Ay, ang kawit ang arutan. Sigurado, ang agur-urayan ni bakit ko balay. Nasaya at mo, tanagawid kan lakay. Ano umat namin tinaramid may, so nga italangan nakaawid ak. Imay ni Uncle dito'y balay itay. Kahit, anya nga itimbaga na. Mangrugi ka numat tanti trabaho yo. Kaanaw, Inton Lunes. sa anak sana sumurot ka na kwada bakit? Ay nawaw, iti anya aga po adi ka sumurot. Sayang mat. Agkargadurak latan na di palengkay. Anya? Di bale medyo dakkel mo ti matmat gadak ijay. Sigurado ka? Wen, bakit? Kasaritak to ni Uncle. Pagpanunutan pa'y anay baglakay. Di ka agdarasudos. Narigat mo lang, ti trabaho iti ayan ni Uncle. Ada makabandog At least, ijay palengkay. No, ano ti maaramid, oray makabandog. Dakkel ti mayawid. Saan alimitadaw? Saan matgaya masimurot nila kay mo kini Uncle yaw. Di na matngarod kayat nanang. Iti adya aga po kanumag. Daktakkel kano ti matmat gadan na ije palengke. Wala ngam no awan mat ti ipakumboy da. Awan mat laang. Isumat ti kayat na nanang. Diyak kayat ti makibiyang. Tamang ano anya pa'y ti panunutan na. Mano aya ti matmat gadan na ije palingkay. Sangaribo ti kababaan nga iyaw awat na kanyak nanang. Ay, talaga adakkel gayam
Wan matkit di anang. Isumat lagayam akay kayat na ijay palingki ngam ti sumurot kin ni Uncle Yaw. Dakkel mat gayam ti matmat gadan na ijay palingki. Laimbag man, saan ka simurot ka ni ulit Daryaw, Dionisio? Sana, daktak kalmati matmat gadak di ti palengke, Manong Noel. Ay wala, no na diskarte ka, dakdakkel tupay. Adaman nga taitan, Manong? Ay, makita pilyan tatay nangina, iti kasta, sulit ti banog. Repolyo ken karots ti nangina ita, Manong. Wan nga raw. Bareng adag pakumboy iti repolyo wano karots ita. Nakita nga ro ti karots ken repolyo iti pwesto ni Madam Jennifer itay. Awan pa na ibaganakin ka no ipakumboy na dagitay. Awan pa ibag. Sapay la kumaa. Tada tao manan ti pangipakumboyan na. Wan nga raw. Isupay mat da dya. Kasla ado na iti nalata, Manong Noel. Wan tapno dakkel ti pagbingayan ta. Si kakit di may. Nadyalangan o maduktalan da, Manong. Ay dawaw, agkalma ka lang ka di, Dionisio. Medyo madanaganak lang amin. Tama nga no makadlaw da. Nang runa no timbangan da rin dyan. Awanan tiyado asaw. Tulungan nakit di amang iripak. Tapno mabibita malpas. Ay, nagadumot ngamin. Makapadanag. Di kag danag. Unay ka na ya. Di mo pa'y kayat. Dakkel ti kwartata no mailako ta. Sa bagay, addanton igatang ko iti karnay. Ay wala, di oray 5 kilo ti gatangam. Kunak man no aginana kayo pa'y ita. Kumaang nag-text ni Manong Noel ita bakit? Anya ti imbagana. Adda ka no ipakungboy ni Madam Jennifer ita. Awan sa bali at ang danan daya. Aduda, ang da kami ngamin ti kapartakan ijay. Anya? Umay kanta, giddan ta na mangan. Umuna kalatan no ada trabahom ita. Mga naktulangan inton madamdama. Sige umuna akong rodan. Makamukan tumot ka na mangan. Pasensya ka na, pagkwartaan mo't ngamin na itaw. Sayang mo't ano sana kamapan. Ayan ti pakumboy Madam. Man nga rod, Madam. Awan mo't makita may. Awan nga agpaiso. Kun kunaklaan dayjay tapno umay kayo. Ay nawaw, apay ka di, Madam. Gaputa adda kalukwan nga inaramid nyo. Ha? Ay nawaw, anya kalukwan, Madam. Naksayan ti kilo dagiti nateng nga inpakumboy ko kada kayo. Ha? Kad, basol mi adagusan, Madam. Asino kumapay ti daduma mapabasol? Da kayo laang ti last touch. Ay nawaw, sana na kami tilas tats, Madam. Wan nga rod, Madam. Apay na kami kat nilugan pa imot dagita anatang. Amang ano ti driver tinangkisay, Madam. Wan nga agpay sa Madam. Ang da posibilidad na nga isuda tinangkisay. Ta isuda mo tilas tats. Wan nga rod, Madam. Awan dakas nga raramidin mo yan niya. Kasla makonsensya kiti naramid ta, Manong. Ay nawaw, saan ta mapali na makonsensya, Dionisio? Nga Manong Noel, nagpudno ta, awanan na. Sigurado nga pabayadan dan. Ang nasaan tang pudnaw, mamuan damot lang tiyag paisaw. Ang mga no nakarkaron to na mapabainan ta. Ikararag talangan, asa nakasta ti mapasamak. Kung nagtumot nga minken ka, sapay aduunay ti impuslit ta anatang. Di nakman pabasulan si ka Dionisio. No agsasao ka, kas nandadalos ti konsensyam. Ibagbagak lang mo tiyag paisaw, Manong. Agtalakan. O mga nung da makangagkan ka kat karkaro pa yung mapasubo ta. Ayan ni Noel. Paumay da pa lang, Madam. Ne, apay anala daw kat imbagak matken ko na nga agsasarita tayo. May papanitan niya ti pagsasaritaan tayo, Madam. Ay nawaw, amumat siguro no anya ti inaramid yo. Nakasaritak ti driver, kat awan kanumat ti amuna. Kaya't asawan day ta, da kayo ti ayan ti parikot. Ay, kwa, Madam. Iso ano siyak ti da kayo, agpudno kailangan. Tano ma-review ti CCTV, kat mapanaknakan nga dabasol yo, karkaro ang nakababain. Kinapuno na, Madam. Kinisayan mi ngagpaisaw. Kunak tumot, nang ipanan nyo iti impuslit yo. Inla ko ni Manong Noel, Madam.
Tay bayad na. Nagpingayan mi ano. Agasam manday ta. On time nga itid ko titangdan nyo. Ita, kasta pa'y laang ti aramidan nyo. Sorry, madam. Saan asori ti agas ti inaramid yo akalukwan? Bayadan nyo numano ti balor ti mapukpukaw anateng. Anya? Ni Junicio, madam. Nagawidan di nakakinasarita. Saan mo? Kumusta ti mapukpukaw anatang? Amoy yung kadain no sino tinang takaw? Narigat nga min ti mapampabasol, madam. No kasta, saan mo pa'y gayam nga amo? Ay nawaw. Anya ti saan ko nga amo, madam? Saan naibaga ti kasinsin mo nagpudno kanyak? Anya? Iso nga amok no anya ti pudno napasamak. Ket ti kayat ko, bayadan nyo dagiti tinakaw yo. Ha? Ang madam. Daytoy ti listaan dagiti mapukpukaw. At damit laangan dita numano ti bayadan nyo. Like, Oh. nagdakkel mo ten, madam. No saan kay anagaramid iti kalukwan, awan kumamot parikotso ita. 80 pesos per kilo lang kinangilakon mi karagijay, madam. Basta, 150 pesos per kilo ti bayadan nyo. Ay, no kaya tiyo, itrabahuan mi langan, madam. Ang mga nooday pakumbuyo dita. Ha, awanan ipakumboy ko. Kun uray adda, saan ada kayo titangdanak? Narigatan. Bayadan nyo dayta. Kasaritam ti kasinsin mo. Makalawas laang ti ited ko apawaywayo. Anya jay nadamag ko akalukwan dalakay mo kun ti kasinsin na. Tinatang siguro nga inpuslit daan, nanang. Agpayso ka day. Agpaiso, nanang. Ay nawaw. Nagloko mo tan dagita tao. Di damat amo ti makontento, nanang. Kasano nga rudan dayta. Naskan abayadan da, Ti dakes na, awan mo't paki-extraan da ije palengke. No apay mat ngamin adida na kontento Nangina kanu ngamin tinateng, iso aday jay. Pinagintirisan da motten. Amangan no dakkel pa'y tibayadan da. Aywan ananang, logi da, ta 80 pesos per kilo lakano ti panangilako da. Ngam 150 per kilo ti singsingiran ni Madam Jennifer. Basol damot laeng Apay ngamin abibyangan dati saan damot ako kwa. Daytoy mo ngamin Dionisio, paspasurot mo't iti kasinsin na. No adda ibaga ti sabali a tao ket aramiden na met. Anya ngay ita, naisagmaklak nga ro. Anyat araramidam dito'y balay, Manong Noel. Imayak, takayat ka makasarita. Awaran nas ka na pagsaritaan ta, Manong. Naibagamot siguro ni Madam Jennifer. Numano tinas ka na bayaran ta. Paggudwan ta na dyan. No, apay mo't ngamin ang nagpudno ka. Wana, tano i-review na ti CCTV. Mamandamot lang tiyagpaisaw. Patpatyam mo't na ta CCTV. Bayaran talatan. Itikas ta, awaran parikaw. Baka mukha mang bayad. Ay, apay asyak lang. Kat nagbingayan tamot ti kwarta. Sa may sa sikat ti nakapanunot itikas dyan. Sikat ti mastermind. Well, ngam ori sika na iranong kamad. Tinulungan nakto pa yan ang ipuslit. Gapoy tinaramid mo. Awanan. Awan pagtrabahuan tan. Ket nakabayad kayon. Awan bakit? Sayang lawan na ti kwartak. Nalugi ak. Gunggunam Apay ngamin nga inaramid mo mati imbaga ti kasinsin mo. Laklakayan nga awan manaknakem na. Jak matam mo amamanda. Kan may saan da amamuan ti may papan iti da di abanag. No saggabasit lang ti kinisayan ni Manong Noel. Hanggang awan mo't ngamin dinggan na. Anya nga di na iraman ak. Awan nagdumaan nyo adwa. Agpada kayo laeng. Si kamet, paspasurot ka. Amom lang arudon adakes, aramidem pay laeng. Mapanaklangan iti ayan niya angkal no madamdama. Apay ijay. Ijalangan ti pagtrabahuak. Tapno maya dayo ak iti bad influence akasinsin ko. Di mo pabasulan ti kasinsin mo itinapasamak kang ka. Tanaglawag abasol mo mat. Adamat panunot mo. Amom adakas ti aramid akas jay. Ngam inaramid mo latta. Isungarod nga madayo ak bakit. Agsubli ak iti sigo na trabaho. At least, ijay, adan niyang kalamang bagbaga kanyak. Kita ambat ngamin ti aramidem Saan aga puta nakakita ka iti kwarta kat agbalin kamatan a bulsak. Wan bakit? Amok ang bindot ko na dyan. Bayam,
Saan na maulit bakit? Ay, nawaw! Saan tayo kumang agbalin a bulsak ga pulaang iti kwarta? Tinasayaat nga ugali, kat napatpatag ngam ti kinabak ng anagunod, babaan iti dakes awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ano mo tanagan do as shampoo ken sabon nga impadeliver mo dito balay, Juanita, anak kaw? Ilakok dagiti makitkita yo, tatang. Ada nga tamot mayat agumatang iti kakasta dito lugar tayaw. Ay nawaw, saan a basta-basta dagiti a produkto, tatang? Imported dagita. Aya, Katwag, no ijay syudad ti paggatangan da, nangina dagita. Ngam no agurder da kanyak, nalakalaang, tatang. apay nga ilakom iti nalakangay. Uray nalakat ti panangilako kadagita, daklat tamat ti maganan siyak, tatang. Sigurado ka kaday nga original dagita produktaw, anak kaw. 101% original dagita, tatang. Awan pagdanagan nyo, ta sa anak amang hilako iti PK. Original mo't gayam, ngam apay nalakat ti panangilakom ngay. Tiamok at nangina ti imported. Nalaklaka ang maibus ti lako no nalakat ti presyo. Tauray dagiti kalugaran asaan abak nang kabailan dati gumatang. Anya, Nakitak dagiti ipupos mo alakom iti Facebook, Juanita, nakaw. Gumatang kayo, nana? Imported dagi jay. Original kadimot laang. Aywan anana, 101% original dagi jay. Ang mga noad na mairekomendam para kanyak nakaw. Lotion, sabon, wenno, shampoo, nana. Whitening lotion ken sabon ko manakaw. Whitening lotion la ang gayam. Adalakok a whitening lotion, nana. Nan kita man nakaw. Mabit laang, ta ipakitak ti picture kada kayo. Awan ngamin intugot ko a sample kat. Adtoy, nana. Kastoy a lotion, kastoy a sabon. Epektibo dagita, nana. Sagmamanungay ti kasta. Uray 250 pesos lang, nana. Set day jayon. Nay, nalaka ah. Saan nga taapeke dagita? Kay bagbagak laang nga original dagiti lakok, nana. Nalaka nga main kat imported mat. Siyempre, sa anak arupat kwarta, iso nga ilakok kada kayo itinalaka. Tapno mabailan nyo ti gumatang. Ala, umayak tulaangan ijay balayo no makawayaak. Ta siya kun ti agpilay nakaw. Aywan anana, nasaysaya at manan. si kamot gayam na ita sa lengkapsat. Naimbag abigat mau. Ay na, ada pumimpintas kay ti imatang ko ah. Agtal na ka man si Kadulpo. Saan si katigagarak anya? Si kamot, bigbigat anapudot ti ulaw. Tapno amaw, ni Juanita aputot mo tigagarak. Napagsaritaan mi nga men nga umayak gumatang iti lotion ala ko na. Ay, kastaya. Ay, kung naklaki, dinusak ti umay mo sarungkaran. Ay, agraraman ka mo.
Ha? Imbagak lang nga ruden ken ka nga awan planok ang makiasawa manen. Dagulit ka pa'y laeng mo. Ay kalma ka lang ka day. Adda ni Juanita wenno awan. Ada iti uneg. Adar aramidin na. Sumrakan wad na masapol mo ken kuana. Juanita! Juanita! Adda ka kaday! Adak dito'y unag nana. Sumrag kayo. Tagpukaw pa lang ngamin. Siyempre, kaya't ko ti makasigurado. Anyat amok ngay, ang mga nuol-ulbudan naklaang. Di mat imbagakken ka nga ibagam ken nanam asalaeng amangal daw dito balay. Ay nawaw, di na nga rod kayat tatang. Lotion kan sabon laang kano ti ginagara na. Naimas tinlutok apag sasangwan tayo kuma. Ay na tatang, itapay laang ag move on kayon. Madlaw asaan da kayo akursunada ni Nana Saling. Masursuro nanto ti agayat kanya. Uray anya pa'y ti aramidin yo. Uray mamin anupay nga agpapansin kayo. No saan ada kayo ti kursunada na, awan maaramidan yo tatang. Ay anyan agasat ka. Tulungan nakman kit di amang ikarton kadagiti imported alakok tatang. Lipatan yun day tang ayat-ayat. Isumot la alakay kayon. Anay ka, anay. Nagsakit mo kan ti kasta pa nagsasaom anak ka. Aklunan nyo nga minin ang nga awan namnama yung kanana saling. Iti kasta kat saan kay amasaktan tatang. Kas na kunak itayon, lotion kan sabon ti ginagara na dito'y balay. Saan kat ada kayo? Itay ka pa'y dita sangwanan ti Sarming, Maria, bakit? Apay ka day? Ay, karkaro ang imisitak anya lakay. Well, ang napintas kalat damay nga oray kasta ti kulay mo, bakit? Saan mo't akas to'y tisigod a kulay kukot? Anya nga tano ipadas ko mo't ti agusar iti lotion lakay. At akin ka rita, bakit? Ang mga numaalapay dayto iti sabon ken lotion. Sigurado rita. Saan ka matasigod na nangisip? I-message ko man nga rod ni Juanita. At dala ko na kat nga imported. Nanginaan na imported. Saan mo't lakay? Nakitak ti ipopos na kat saglala ka laang. Imported? Ngam nalakalaan? Wan lakay. Mabiit laang ta ipakitakan ka. Amangan mo't nupeki na kita, ah. Saan lakay? Original ka no. Ipadas mo di kumatang, ah. Ang sagay sa lang, ta ipadas mo pa, eh. Narigatan. Amangan no santay nga mo kat peke gayam nagitila ko na. Nakita yo no ada ni Maria ije balayda tatang. Right, daka mo, ah. Saan nga iti ayan da tinagnaan nyo itay aya? Saan, anak ka, oh? Apay ni Maria, ah. Ada nga min order na lotion kan sabon kanyak tatang. Itulod mo, ije balayda. Wan ko matatang. Mapan kalata, ah. Nakalukat mo ti tawad na itay limabasak. Yak lamaw, no ada ni Maria ijay. Mapanak pa nga rod tatang. Sige, agan anat ka. Mangan kay matan no mabisbisin kayo. Adamat naluto ang makandita. Naimbag abigat mo, kapsat. Ada ni bakit mo? Inton malumpay nga agawid na jay. Ada ka di masapol mo kun kuana? Umay ko la ko ma-deliver to'y sabon kan lotion nga order na. Aywan, hindi pala kalaman nga orayan na dayta. Busy ak mo ngamin idi kalman, isuasaan ko na i-deliver. Okay lang. Mano nga miyan ang timbayad dayta? 300 pesos laang. Mabit lang, ha, tabayada ka. Adamo laang bangbang lualakok no kayat mo mat, kabsat. Ay, no siyak. Sana ka na samiti kakasta, kabsat. No kayat mo nga ipadas, di ibagam kan bakit mo, taagurder mat iti para kang ka. Madi mo laang no tila ang para kang kwa na tigatangan na. Panunutag pa, eh. Oh, ato iti bayad ko. 300 pesos sa niya. Wan kapsat, agyaman naklaunay at to'y mat ti order ni bakit mo. At deliver da nga order ko, Francis lakay. Adda, bakit? Isto ta naka-eco bag di talamisaan. Ni, dakkel mo't gayam dayto eh. 500 ml. Ay na, talaga nga imported si ka. Kastoy mo't laang ti lotion nga inted ti OFW akasinsin ko idikat. Ipadas mo nga usaran no epektibo mo't kan ka, bakit?
Inton malumlatan taag di gusakpay. Sigurado apumudawak man no kastoy lang ang lakay. Aywan gayam, binayadam ka di dagitoy. Wen, Nangalaam ngay iti pinagbayad mo. kwartak naimbag ko na. Ta intad ni Manong Celso titangtan ko kenkwana. Iso ti pinagbayad ko. Agyaman ako na lakay. Awanan yaman na, bakit? Basta parakin ka. Ni, apay ngay. Sabali mo ti angot dito alusyon. Sakit, sabali ti consistency na. Ay sus, ang mga nupeke dito ya. Wano, expired nga ta. Ni, awan mo ti expiration date na. Apayan bakit? Ming-ming-ming ang madlatarusin mo. Awan mo't ngamin makitak nga expiration date na lakay. Kasano nga awan? Ay, adagayam. Ay sus, saan mo't amabasa? Kitaam na oh. Aywan. Ano nga taday ta? 2023 o no? 2028. Oray siya, jak mo't maawatan. Madlaw nga inikat na. Tapno saan tayo siguro makita. Diyay sabon aginatang mo ngay. Inusar ko itay. Ngamjak amo no agraman day di asabon kat expired mateng. Nay, kita ama bakit? Amang ano expired gayam nagitila ko ni Juanita. Iso anala ka. Wan nga rod lakay. Awan mo't lat serserbi na nga original ano, expired mo. Amang ano dapay side effects na data. Anya dayjay. Umay ko isubliti lotion kan sabon aginatang ko kan ka. Ay nawaw. Apay nga isublim kat original mo dagita. Wan, original nga agpaiso. Ngam expired mat nga rod. Pagkunamot. Oh, kita ama. Jak mabasa ti expiration date na. Ta inikat yung mat. Nagusar kayon sapay itikot silyo tapno saan mi amabasa. Dayamat magatang mo nga imported lotion at 200 pesos. Kan 100 pesos asabon. Alaman? Amok nga original dagitoy. Ngam ti issue kat expired maten. Mabalin pa'y ang mausar dagita. Di bali tasaan nyo matakanon. Wen ngam ammo tayo nga rod. Ang mga no adamot side effects dagitoy. Nang runa pa'y no nabayagan ang nag-expire. Nagadulakit din arirem. Inusar mo sa ita, kayat mo nga isublay. Di mi ammo nga expired mat gaya man dagiti lakom. No amok akat sa anak ko magimatang kan ka. Di ka man sika, Maria. Saan mo akabailan ti gumatang iti kasta lotion kan sabunan niya? Nangina dagita tapno ammo. Makapadismaya ti gumatang iti daydi a Juanita nana. Apay ni Juanita. Expired mat gayam dagiti imported alako na. Gimatang kamutlaang gayam itila ko na. Una na, gimatangak iti may sa lotion kan may sa aset asabon. Ngam insublik kan kwa na ta expired mat gayam. Insubli na ka di ti kwartam. Saan nga rod nana? Oray ti ginatang ko kan kwa na. Expired matlaang. Inus-usar ko pa'y kitdi Naamwak laang nga expired gayam, idinakiusar ti kaanakak. Adda kam mali tayo, ta saan tayo nga in double check. No pa'y kasta, imbaga na kumati agpay so a kondisyon dagiti lako na tapno ammo tayo mat. Iso pa'y kit di tinatangsit nga agsasao kanyak itay. Iso asaan kun nga insubli ti ginatang ko kan kwa na, taamok asaan matlaang nga agpaabak dayjay. Uray dagiti pada ta biktima na, nagululi magdamutan. No awan tinaturod nga agsao, siya kun ti mga ramid nana, tapno awanan ti mabiktima dayja at tao. Kahit in-refund na ti kwartam. Saan lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Uray dinan i-refund, jak kayat ti makiap-apakan kwa na. Ay awan nagululimag kayo. Asino tinangibaga nga agul-ulima ka? Saan, lakay? I-post ko iti Facebook dayjay a babae. Nay, apay nga i-post mo ngay. Kasanon mo ipabarangay na ka. Sumango ka. Nukas jay ngamin nga expired tila ko na. Ibaga na Kasanulaangan ngay, no at the side effect dagiti lako na nga expired. Di kaasi dagiti customer na. Ambok saya at intensyon mo bakit? Ang amang ano si kati apaan na. Adakan kuanan
Panangloko ti kasjay nga aramiden na kadagiti customer na. Impos na kamot gayam ni Maria iti Facebook. Day tangaro ti pakaasarak tatang. Apay nga may nga gilako kay ti expired. Ay na tatang, uray expired dagiti imported alako. Mabalin pa'y mausar dagijay. Kasanaw no ang damot ng dakas nga epekto na kadagiti agusar. Naimbag ko maano imbagam kadakwada nga expired tapno amo na may. No ibagak kadakwada, gumatang dapay nga ta. Apay nga min nga agilako kay ti expired. Dida duma sinukso katam kano pa ti expiration date na. Saan mat nga amin tatang? Manula ang mat ti sinukatak ijay. Dakas tikas tingin ramin mawanak kaw. Di mo ina mababalaw no gumura dakin ka tabasol mo nga men. Isublim ti kwartada. Awan serserbi ti dakkel aganan siya no damot linoko mataaw. Pus kamot apus, sika Maria. Aging saan ka ngagbalbaliw? Saan ko nga i-delete dagiti post ko? Ay nawaw, ipalagip ko laang kang kaa. Balur laang iti 300 ti ginatang mo kanyak. Iso adi ka man agkasta-kasta sika Maria. Proud ka pa ilang, iti kasta nga inaramid mo. Wano, gimatang ka laang iti produkto. Takayat nakadadaulan ka dagiti customer ko. Nagposak tapno amuda ti kalukwam. Umapal ka laang, taado ti customer ko. Iso aday ta. Ibirok mo ti pakadadaulak. No siyak ti sika, isublim dagiti nasken nga isublim. Kundi mo ipilit nga ilako, no ammom anabayagan anag-expired. Ta delikado, Juanita. Di mo maawatan day taya. Naa, Di mo ammo ti kunada at delikado, ha? pimu daw kayo nanasaleng. Ay nawaw, may kakadiditoy tapno bulaan na, Juanita. Ni, saan mat nana? Agpaiso ti ibagbagakan niya. Agpaiso apim mo daw kayo. Ipiktip at talaga dagiti imported alako. Kat no nabayagan nga insardeng ko ti agusar. Anya, Hindi pa'y napalabas abulan apay ngay nana. Wen ata nakita mi nga expired gayam. No saan nakita ti kaanak ka? Saan mi pa'y amaamuan? Nga mabalin pa'y ama usar dayjay nana. Lotion laang mat, saan nyo mat akanon? Wen ngam nakabutbuteng si ka. Amangan no adda negatibo nga epekto na iti kudel. Amangan no imbes a pumudawak, ket ad-adda ang umisit, wen no agkurot-rot ti kudel ka. Sipud impus nak dayjay a Maria, awanan. Manmanumat ti umay gumatang kadagiti imported alako. Ay nawaw, awan planom amang ibelang kadagitaya. Sayang mat ano ibelang ko tatang. Di mo ipilit nga ilakaw no nabayagan na nag-expire anak kaw. Saan mat amakan dayjay tatang? Wala hangam saan tayo mat nga mo nagiti ingredients na. Ang mga nadamot na nagbalay kat adnan to side effects na kadagiti mangusar. Ilakok lata tatang. Di ka man, Juanita. Di mo ipilit ti kayat mau. Di mo lukon ti pada matao kung naktumag. Di ka mabuta nga makarmaya. Apay ko mga ibelang ko ngay. Malugi ak Awa na imtado asaw. Ibalang mukit day na kita. No ag negosyo ka nga men, katay saan nga expired, tapno awan parikaw. Addan samot pa kitang danam nakaw. Kapilitan anana. Makitang danak kadanana ismay. Ay wen isupay. No saan ngamin adi nadaal dayjay a Maria ti negosyo. No saan kumaapos dayjay a babae. Saan ako mga apektado ita? No agnegosyo ka ngamin katay legal, kan awan ti luklukom a tao. Jak amo, no apay a sensitibo kay launay nana. Para sabon ken lotion laang. Apay si ka, us-usaram ka di mat, dagiti expired alakom. Ay kwa nana. Oh, makitam day ta. Sigurado ang mabuteng kamot lang. Agpatuloy ako nana. Ang mga noan niya pa'y ti papananday to'y asaritaan. Kat maladawak itilakad ko kuma. Ay, anay ko. Nagsakit ti bagbagik. Ay, makabanok ti makitagod. Ano sama? Awan ba't easy money?
Dua nga aldaw ko laang anak itagad ngam kastoy matan ti marikriknak. May mayatan ti makitagad ngam tagla ko iti expired na produktaw. Isubliyo man nga minan day nga issue kat napalabas nga ruden. Ibagbagak laeng anak ko. Ay, talagang agburak ti darak no malaglagip ko ti inaramid da di Maria tatang. No siyak ti sika, pagyamanam ti kasjay nga naramid ni Maria. Ngamin, nayadayo ka iti pakaisagmakan. Nayadayo iti pa kay sagmakan mat nga ibagbagayo tatang. Kat no iso tinang perdi iti negosyo. No intultuloy mo ti kasjay negosyom, kat anda side effect dagiti lakom ka dagiti customer mo anagusar, na ospital da, anda pagbayad mo nga round. Ha? No sensitibo nga dagiti customer mo, kat anya pa iti mapasama ka na kwada. Kasanaw, no ma-hospital da, sigurado adakkel di magastos mo, anak ko. Ay, nawaw! No amom ang nag-expire ti produkto, di mo pilitan nga ilako. Napatpataglat tamat ti salunat ngam ti adu a kwarta, ang nagtaod mat iti dakes awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbangal daw yun na nainggis. Apay, anya man ang tigagaram si ka, Valdez. Kaya't ko makita ni Mariela, nana. Anda ka day? Talaga mo day ti alalaki ah. Imbagak lang nga ruden aliklikan na ti anak ko. Nagpuskol pay laang ti rupa nang agsubli-subli dito'y balay. Napauli magkayo mat nana. Anda ka din ni Mariela? Ah, ay kwa. Awan. Awan ni Mariela dito'y balay. Ada na pananda. Tinaibaga na kanya kat day off na kano ita nana. Di ka mamati kanyak. Awan ko na lang nga ruden. Pumanaw kan. Tado pa'y ti agur-uray at trabaho. Di ka man manaktak. Ni, apay apapanawan nyo ti bisitak ngay nanang. Ay, na yan. Sumrag ka, Valdez. Pasensya ka na. Kalkalpas ko laan nagdigos. Apay akas dyan ni nanang mo, Mariela. Kasla makaungat tunggal umay ka sa rungkaran iti balayaw. Ugali nanti kasjay. Di mulatan ikas kaso. Saan samot a syakti kayat na parakin ka? Ay nawaw, saan mo't amabalin ani nanang ti agpili iti pakiasawaak ah? Saan mo't nga iso ti makidan na? Wan angam. Ay, nakapudpudot ti panawon ita. Makitugawa man pa'y kada kayaw. Ah, anya? Ha? Dito iti pwesto kay. Nay, apay ngay, di kay matin agsa o adwa. Ituloy yu ti agsarita ah. Nalpasan ananang, nakapagsarita kamin. Di kay madanagan, tagpaangin aklang dito eh. Saan ko adenggan no anya ti pagsaritaan nyo adwa. Naimbaglangan, tanagawi dan tilukaw. Ay nawaw, apay ka di ay akasta kayo nanang. Nobyong ka di Dadya Valdez ah. Agdat-daton pay laang kanyak nanang. Agpay siyaw, saan mo pa'y nga inaklawn? Saan pa'y nanang? Saan pa'y gayam? Ay, agyaman ak Diyos kaw. Makaangisak manan itinalukay. Ni, anyat kayat yo asawon nanang. Tiambok akit inaklon munday di lalaki. Saan pa'y gayam? Apay, saan nyo akayat ni Valdez para kanyak nanang? Saan apulaos? Kat no nasingpot ni Valdez, nagagat pa'y.
Uray na singput a taon ni Valdez. Jakmet kayat ani kabding ti agbalin nga abalayan ko no agkasar kayaw. Anya? Dayjay ti kayat mo akatugangan. Laad kan mamirmiraot. Nagsasao kayo mo, nanang. Kunamutlan na pintas kayo mo. Ay basta, saan ani Valdez ti kayat ko ama asawam. Tadyak kayat ani karding ti agbalin nga abalayan ko. Period! At damo gaya mon relasyon da Valdez ken Mariela Mari Ingges. Ay awan pa ya. Sigun kin ni Mariela, kat agdat-daton pay laang ni Valdez keng kuana. Inaklon na kanaw idi na palabas alawas, Maray. Ay nawaw! Asino matinang idanon keng ka, Mari Imay? Ti abalayan tubim ako, Maray, ni Kardeng. Ay, pakpakawan! Nay, apay ka day, Maray. Imbagak lang nga rudid aliklikan na day di Valdez. Inaklo na kidain. Nasingput-mut ni Valdez, Maray. Amok day ta, Maray. Oh, mutlagayam. Nasingput ni Valdez ngem kagurgurak launay ti amana. Jak kayat ani karding amamirmiraot ti agbalin nga abalayan ko, Maray. Numabalbalin akit jay kumamot ada mabalin na itibiyag. Anya? Naimbag nga daw mao kapsat. Anya ti umay mo ibaga. Sikat ti gagarak. Sikat ti kayat ko ang makasarita. Agpada kayo iti anak mo nga agraraman. Agraraman. Agpay sumay. Agraraman ang maikamang iti pamilya may. Nay, agtanang ka Jak magustuhan ti kasta pa nagsasaom kada kami iti putot ka. Ibagam iti putot mo, taliklikan na ni Mariela ang anak ko. Apay ko mga araminag ti kasta no ipatpatig naman ti tunggal may sa. Sika, ti makagapaw. Nay, apay asak ti pabasulom ngay. Saan asika ti kayat kong agbalin nga abalayan ko? Gapaw, ta mamirmiraot kamay, kasta kaday. Ay, basta kasjay. Kasaritam to ni Valdez, ta mga numapan manan ijibalay, kat anyapay ti maaramid ko kang kuana. Nagsasao ka, ako namlano asino ka, akangatuan may. Panagkunam ka day, kayat ka, ngagbalin nga abalayan ka. Sika, amata po bray. Anya? Makiwin naswas ka iti dadya Mariela. Ay nawaw, itan niya aga pong aramidag ti kasta tatang. Saan nakas kaning guys, ti kayat ko nga abalayan. Anya, matapobre kan nakatangtang sit dadya nga ina tinobyam. May ngarod diti balay itay, nagado asaw na. Mangibabain. Ay, naglukon. Anyat imbagbaga na kada kayo ngay tatang. Saan asikat ti kayat ko nga abalayan? Kung kunanakit din kanyak. Anyamot din. Tapno awanan riray. Ibrik mo ni Mariela. Nasaya at ataw ni Mariela tatang. Why, naamok na ita. Ang jakmut kayat ti abalayan na amata pumburay kan natangsit. Ang mga no agkasar kayo kat kanayon to nga agsubang kami iti dadya nga Ingles. Nanyaman ti parikot yung adwa. Di na kami iramraman tatang. Ay nawaw, ipalubos mo nga iroroman naktiin na tinobyam. Anya lang unay ti pagdantanagan nyo aya. Uray agginura kayo kanina na Ingles. Okay lang, ta saan mo't ada kayo nga agabalayan ti agden na. Naurnong tayo dito, pagsasaritaan tayo ti may papanitikal lay sa amin kan Mariela. Kat pangaasiyo di kay agap-apa nanang tatakarding. Mano ababoy ti plano yu apartyen tayo aya. Mano ti kayat siya Mariela, nana Ingis. No siyak, bain ti adadakkel ababoy kan may saanuang. Nay, agasem man na ita. Nagadong nana. Kat kasta talaga Sobra ti bain ti ababoy kun may saanwang nanang. Agsardeng ka man si ka Mariela. Apay amadanagan ka kat si ka ti babae. Lila mapalain, alimala ababoy kapsat. Nuan niya ti imbagak, iso ti masurawt. No saan nyo akabailan nga ipaiday ta. Di yun namnamaan nga ada mapasamak akalay sa itinagbaetan ti dua. Agasem kanumot na dya daw, dawatan da. Pangalaan ta kumabot nga iti may gatang iti bain ti ababoy kan may sanuang. Pagsarita namin to ka ni Mariela tatang.
Simple lang kumati plano mi kayo. No, apay nga mi na nagsaludsod kayo pa lang iti dadya nga English. Nakailat ako man ati nagplano. Respeto mi mutten kan kwa na tatang. Wala angam subramutten ti daw-dawatan na. Di kayo madanagan. Ta sigurado asaan akanunungan ni Mariela ti kayat ni nanang na. Wala. Tano ipilit na dyan nga English ti kayat na. Sumapol ka lang iti sabali nga asawaam. Saan lang mat at anak na ti babae dito lubaw? Kunaklakit din no saan matuloy ti kalay sa Dabaldes ken Mariela Mare. Saan kumaa ngam ipilit damoy? Ha? Saan lang arudan ama ipa ay Davaldis ti ba inti ababoy kan may saanwang? Makiasawa pa'y laang iti dadya lalaki. Ay nawao, nagadumo nga mintabain ti ababoyan ken may saanwang Mare. Anya nga ron ti kaya da, may salaang. O mutten at tabain ti Maray. Adda pa inuang na. Naglalaingan da ngay nung may sa ababoy lang ti dawatan may. Saan mo't anapatagkat no mano ababoy ti mapartay Maray? No siya, napatag kanyak maray. Talaga di mo kayat ni Karding nga abalayan Iso nga ron nga ibirbiro ko, ngam kontrabida mo ngamin ni Mariela. Imanugot ki den iti 5 ababoy laang. Kasanulaangan amatungpal ti arapaap ko may. Anya nga arapaap Maray. Ti arapaap ko amaadaan iti baknang nga abalayan Kas kumakeng ka maray. Daytoy ti isuot yu iti special nga aldaw minanang. Saanan nga agbaliw ti kapanunutam anak ko. Ay nawaw, mamin ano ka di nga ibagak kada kayo nga ay ayatek ni Valdez. Hay, saan pa'y analadaw ti amin? Mabalin pa'y nga ibabawim anak ko. Day tati saan ama pasamak nanang. Kaya't yuman kan saan, matuloy ti kalay sami iti lalaki nga ay ayatek. Ay, una yun. Abalayan kunto day di akardeng. Gaputa saan dabak nang, kasta kayo matan kadakwada. Nakababain ka ni Mari Imay. Anya kumati nakababain ijay ngay. Kitaam ba nang dagiti abalayan na day jay. Di yu ibagang arapaap yu ti maadaan itibak ng abalayan nanang. May mayat nga minubak nang ti abalayan ka. Anyan a klase ti arapaap day tananang. Uray marigrigat lang ang datatakarding, masiguradok anasaya at datao. Di kay man agpili-pili iti agbalin nga abalayan nyo nanang. Nagalas ti kasta. Napintas gayam ti impaaramid ni Valdez abalayda ken Mariela. Napintas mga ibagbagam Mari Imay. Kano simple lang. Kasla kulungan pa'y ti manaw. Kulungan ti manok mo't nga ibagbagam Maray. Agpay sumo Maray. Kasla kulungan ti manok ti impaaramid na abalayda. Napintas latamot Maray. Simple laeng nga main. Ngam at least, ingkarkarigatan na mo tinagpaaramid para iti pamilyada. Una yun agasat ni Mariela. Ay na Maray, ag-move on kan. Nalpasen. Nagkasaran dagiti dua. Oray anya pa'y tararamidam. Saanen ama ibabawi day jay. Ti panunutem latan ket nasaya at ti manugang ken abalayan mo. Nalakakeng ka ti agsasaaw. Ta saan mo't asika ti adda iti sitwasyon ko ita. Saan mo nga amuno anya ti marikriknak ita. Nagasat latta ti anak mo Ta oray pobre a pamilya ti nakaikamangan na. Nasaya at dalataken kuana. Saan akas iti daddu mga abalayan dita, anaranggas da kadagiti manugang da. Nakayumot kayam na na. Umay kula kumasarungkaran ti apaw. Ay, wala na. Sumnak kayo. Mabitlaang. Chinilas samot ni tatang mo day toy. Ay, wala na. Adda ni tatang di taunag. Ay, kasta aya. Rung taimi nga magayam. Sumrek kay kidi. Tagbanding tayo man mat nga kakapamilya na nang. Sanan. Agsubliak tulangan inton maminsan. Anya? Ibatik day to'y natang para kada kayaw.
Di mo dakdakamatan kan Mariela nga imayak. Inakaon. Ay nawaw, nagsubli kamot adagos mari ingges. Kunak man no sarong karam ti apukaw. Kumaa, ngambrong tayo mingak maray. Apay maut. Ada ni Karding ijay. Naimbaglaangan ata nakitak ti chinilas na itirwar. Ay unay kan maray. Anya ngay kumatidakas na no adda ni abalayan mo ijay. Sa anak nga rod akong portable no day di atao ti kasangsangaw. Gurguraom jay tao, kat awan mo't dakas nga inarabid na kan ka. Dituyak laangan nga agistambay ita maray. Ay saan amabalin maray? Apay asaan? Mapanak iti ayan ni abalayan ko inton madamdama. Adda ka no napatag apagsaritaan may. Adaman siguro itadnan nga imported at tsukulit kang kanya maray. Diyak mo awan mo't nadakamat na. Basta timbaga na laeng kat adda pagsaritaan may. Agawi da nga rudan no adalakad mo. Itala anak kaawid ak. Ado nga minti naramid ko idi garden. Bakit? Kumusta ti anak ta? Agurigor lang talakay. Madanagan ak una yun. No kasta nga ron? Ipantayo na iji ospital. Wanin di na mo lang amin kayat timangan. Panagkunak nasken ama dextrose. Agsagana ka nga ron. Mapanak itayan ni tatang. Aramatan tayo ti tricycle na. Wala kay, agawaam, narigat no agkumbulsyon ti anak ta. Un bakit? Urayan at nito. Lumaba siya, Mari Imay. Papa na maray. Ije ospital man, Maray. Ay nawaw. Apay ijay ospital maray. Asino ti na ospital? Ti apo ko ka, Maray. Anya, naan-ano ti apukom? Agurigor ka no, kandi na kayat ni mangan, ta isarwa na kanumulaang, iso aday jay. Intaray da di kalman. Ay kat na confine nga rudan ano kasta. Kapilitan, Maray. Agpatuloy akaw. Agistoryatan tulaangan inton madamdama. Anya jay nadamag ko lakay. Nagapadananang kantatang dito'y ospital, itay nagawid Un bakit? Ay nawaw, anya ka naman ng tinagapaan da. Jak man amo ka nagajadwa. Talaga anapudot ti dara da kitong galmay sa. Ay, nakababain ti kastangar aramiden dagita adwa. Uray dito ospital, agsubang dalat na. Kasla saan da alakay kan bakit? Dahil nga ron. Naimbag ko naman, tadda na nga nawa kadakwada. Kahit nagawid dan adwa. Uy, imo na ni nanang mo. Hindi ko si marunumat ni tatang, ta mababain ka no. Ay, una yan aya. Tila pagapapaan dagita nga agabalayan. Makauma nga ron. Agsarita taman nanang. Di mo matimpak pa ka mo nga umay kagayam dito'y balay, anak kaw. Napatag ti ibagak kada kayo. Maipapanitian niya, anak kaw. Nagapa kayo kanumat nga agabalayan iji ospital, idi na ospital ti apuyo. Ay kwa, adala di mi nagkinaawatan kini Kardeng. Ay nananang nakababain. Bakit kanlakay kayon? Ngam papaanawa kayo pa'y laeng ijay? Basol ni Kardeng Salsalod-sudok laang mat no ada pagbayad iti ospital. No may papan kadagita abanag, da kami nga agasawa ti makaamuna nang. Di kay makibiyang. Wan No kanayon kayo nga agapa. Awan gulo ang kanayon. Ang mga no inton madamdama ket da kayo pa'y ti makagapo nga agapa kami iti asawa. Saan mo't anak ko? Pangaasi yung ananang, diya kayat ama ulit ti kas diyan napasamak. Irespeto yung matngamin ani abalayan nyo. Saan atila isaw-sawang yukan kwa na? Naawatan nyo ka de. Nakita ka nagturong ni Mariela di tabalayo itay maray. Madlaw ang makaungot. Kasta unay ti unget na kanyak itay maray. Apay kanumag. Wan tanaamuan na nagsubang kami iti day di akardeng, idi nagkita kami iti ospital. Nakababain ka naw. Ay una yun. Apay ngamin adiyo ilugar mo't maray. Nakababain mo't nga agpaysua. Nuuray ije ospital ket agapa kayo. Diya ko nalapdan ti bagik amaray. Agkontrol ka mo ngamin amaray. Ti panagsasaum ngamin ti parikot. Di mo ammo ti agkontrol. Apay asirmunan na ngay. Amom tinapasamak aya. Ti maibagak laeng ket agpakumbaba ka mo ngamin maray.
Laglagi po nga agabalayan kayo kin ni Karding. Rumbeng laeng nga irespeto yu ti tunggal maysa. Di kay agaramid iti pagapaan dagiti anak yaw. Taamangan no inton madamdama ket da kayo ti mangperdi iti nasaya at alinnangenda kas agasawa. Adda ka magayam dito'y abalayan. Wen tainyeg ko dagiti nyug adaw dawatan ti manugang kao. Mailaok kano iti mailuto inton bigat. Nang yugak mo't iti natang. Ay wala, tapnoad na may laok iti pansay. Nagpartak ti aldawan niya. Wen nga raw, kasangay man ang ti apo ko ta. Talugaya man ti tawon na. Wen nga raw, lumaklakay kan bumakbakit mo't tanda tao. Wen gayam, pasensya ka ni ti panagsasaoken ka kadag iti napalpalabas nga aldaw. Siyak ti rumbeng nga agpasinsya kang ka. Siyak akanayon ti mangirugrugi iti apa. Ket siyak mahit, jak amaw tagpakumbaba. Tunggal aday bagam ket sungbatak mahit. Maawatang ka. Amok amasurong ka iti panagsasaok iso asumungbat kamutten. Pakawanan nak abalayan. Napakawan ka na balayan. Urisak mo't pakawanan nak. Sore abalayan. Sumerin kayo, nanang, tatang. Timudutan ti kamay. Agkapi tayo pa. Ay oy, umayan, nanakaw. Ay, nawaw! Di mo insultuan ti padam a tao. Sursurwam kit di ti agbalin a narespeto. Laglagi pam at ti respeto iti tunggal maysa kat pundasyon ti naragsak a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda kwartayo dita, nanang? An-anwam manen ti kwarta aya divina anak ko. Ay nawaw, syempre, allowance ko Kano laeng idiinikan ka iti allowance mo? Naibusan day jay? Awanen naibusan nanang. Ay unay ka nanak ko. Sursurwam met ngamin ati agtipaid. Inla ko yung kanumat titarakan nyo apato. Wen, ngamanulaeng met ti bayad na day jay. Ibingayan nakmet pinakpakan kumot dagi jay apato. Kasaritak to nga umuna ni manong mo andraw. Amangan no kasapulan na mo day jay ti kwarta. Saan ko nga inikan idilunis ka? Adamat part-time job ni Manong. Apay nga ikan nyo pailaang. Oray adda part-time job na. Pagrebengan milat ta timangted iti allowance na. Saan anas ka nga ikan nyo ni Manong, nanang? Akin si Idi Kalman, sigurado ang nagsweldo dagi jay. Anyat ko na mitayan, baka Dumaw dawat ni Divina iti kwarta lakay. Naamuan na laeng nga inlako ta dagiti pato. Paginteresan naman ang ti kwarta. kunak man no inik kami di Lunes. Inikak ngam naibus ka nung nga road. Naibus adagaws, nangusaran na iti kwarta aya. Ay, jakman amukan kwa na lakay. Talaga agastador na diyang anak mo. Awan pakawanin na. Dakil nga road tinagdumaan da iti kabsat na. Naku nampay. Anya nga oras ti panagawid ni Andraw.
Ag-overtime na kano ita. Di mangasak iti bakery apag trab-trabahuan na. No ag-overtime da, sigurado amarabyan mananday chay. Sapay adda klase da intun bigat. Anya ngay nga raw, kat nagagitmot nga minjay anak tabakot. Adda pay allowance mo, Andraw. At dapay nanang, apay ka rin. Alaam da ito'y akwarta. Sana nanang, idulin nyo kit din, tapno adda maigatang iti bagas. Alaam da ito'y 2,000. Taitad ko kini ading mo to'y nabatay. Ni Divina lang ang tikan nyo. Hangam diyo man itod amin ang anay tabayad ti patoken ko na. Awatom kit din. Amok nga da kwartam. Ngam pagrebengan mikin ni tatang yu timangted iti kwartayaw. Nagsweldo kami hindi kalman. Iso nga da kwarta kita nanang. Di da ka di pakadanagan. Ni Divina lang ang tikan nyo. Tayo sutiawan trabaho na. Mala, adakan ka day ta anak ko. Idulin ko pa nga road. No kasapulam ti kwarta, ibagamla ang kanya. Kat, adda intod ni nanang mo? Adda, friend. Sumurutak iti papanan nyo inton Sabado. Dayjay laang ang mga no agungot ni nanang mo. Apay ko mga agungat, agrasunak Ibagak nga adda project nga aramiden tayo. No ibagam a project ti makagapo, sigurado nga umanugot damanan. Sigurado daytan. Ibagam nga rod kin ni Mia, tainayon na tinagan mo iti listaan dagiti mapan. Itad mo matlaangan ti bayad mo para iti entrance fee kan makan. Mano ti entrance ijay aya. 250 laang. Ngam adda pa iti daddo maanas kan abayadan tayo. Iso amang ted ka iti 1,000. Ngam sige, ipalagip mo inton madamdama. Tama nga numalipatak manan. Planok ti agabrod nanang. Kunak man no ag-apply ka ijay sintraw. Kuma, ngam anya nga ti aplayak ijay no bilang. Adu kanumot ti hiring ijay ko na ni Manong Mau. Nalpas mo mo ti kolehyo. Panagkunak kat saan ka amarigatan nga ag-apply. Wen ngam gastos manan iti plete no kwa. Manula ang matiplating ay. Ngam minimum mat ti sweldo nanang. Kaanon to makaurnungak ngay no minimum lang ti sweldo. Kitaam ni Manong Mau. An-anusan na ti trabaho na ijay sentro. Wen takabutang na dayjay ti agabrod nanang. Pagpanunutam man pa'y anaimbagan ako. Saan analaka ti aga-broad? Adamat ni Ivy akadwak. Da kami ti agabrod. Ngam tumulong kayo iti gastos. Tamo yumat. Awan pulos kwarta. Panagkunam, okay laeng nga tano palubusan tayo ni Divina nga aga-broad anak ko. Anda plano ng agabrod ayan nanang. Isumot ti sang kaibagaan na kanyak. Ada kwarta agastusan na. Day tangarod ti awan, iso at tulungan tayo kano. Di na kayat tiag-apply dito lugar tayo aya. Ado mo ti hiring iti sentro. Agabrod kano nga rod ti kayat na. Di na kayat tiag-apply dito'y, ta minimum kanulaang ti sweldaw. Nalaka ayat ti agabrod. Amumot na di akabsat mo. Noan niya ti kayat na, iso ti aramiden na. Nukas na nga rod. Palubusan yun nanang. Narigat no lapdan tayo. Ang mga nanyapa ti mapasama kiti biyag na dito. Ikat da tayo ti pabasulan na no dumtang tial daw. Day tamot laeng ti may sa apagdandanagak anak ko. Bagbagaan nyo laeng. Ta sa bali ti ugali da di akabsat ko no makaigam iti kwarta. Wen anak ko, bilinin may kinitatangyaw. Inted da ka din ti bayad ti kalding tayaw bakat. Wen lakay, adda dito yan. Itad mo ka ni Divina at tapno nagastusan na. Itad ko amain. Mano ka no ayat ti kasapulan na para ti panagaburod na. Ay, jak mo. Awan mo't na ibaga na lakay. Kasaritam to Kaano ngaag-apply da aya? Urayan na kanu ti text ni Ivy agayim na. Tagidanda nga agaplay. Anya trabaho ti applyan da nga Kasla factory worker mo't di na ibaga na kanyak. Dakkel kanu nga minti sweldo ka. Yala, tadakin kwa na ita. No kayat na ti aga-brown.
aramidon na lata. Sa anak ko mga umanukot, ngam isumot ti kayat na. Palubo sa maun bakaid, narigat no laplapdan. Ang mga nusikan to pa ti pabasulin na no sana matuloy ti panagabrod na. Si Mangpot kay magaya man nanang. Kasangsangpot ko laang anak ko. Nasingiryo ti bayat ti kalding winnaw. At dadituyo anak ko. Da kayon ti makamungag sarita, dadapay napatag nga aramidag ijayruar. Apay nga itakala ang friend. Pasensya kan, Ivy. Naladawak ngamin ang nakariing. Di mo't imbagakan ka amasapat na ita. Ilibre ka laangan iti merienda tapno makabawi akang ka. Okay. Kompleto ti kwartam. Wen, adda inted ni nanang idi kalman. Naimbag man ta inikanda ka. Kapilitan Anak dak, iso arumbeng na laang asuportaran dak. Ala, agrubot na nga ro dun. Ang mga nupila man ijayon. Ay, kamaudyanan na. Matungpal matlaangan ti arapa aptang agabroad. Un nga rod, makapasyar tamatlaangan iti sabali a lugar. At dapay trabaho ta. Kumusta ngayon, nanang? Imawag ka din ni Divina kada kayo? Awan mo, tanak ko. Ay, nawaw. Apay ngay. 2 bulan ang tinapalabas sipod na gabrod. Hanggang di na malagip ni mang kumusta kada kayo? Makumikom siguro iti trabaho na Makumikom iti trabaho na, wano nakalipatan. Di mo pagpanunutan iti dakas ti kabsat mo, anak ko. Agasam man ta 2 bulan, asana nagparik na kada tayo? At damot ipupos na iti Facebook na. Maaramid na tagpos iti Facebook. Ngam di na maaramid ti mang kumusta kada kayo? At damanan impos na aya. Ada, nagpiknik dagan ni Ivy agayim na. Ay, jak nakita dayta Nan kita man anak ko. Hello, nanang. Kumusta ka matan dita abroad, Divina anak ko? Makapasuron ni Manong Andrew. Apay ni Manong mo, anya tinaramid na kan ka. Agsasaro no dagiti chat na kanyak. Ammo na abisi Madanagan laeng dayjay kan ka anak ko. Di ka mo ngamin imawawag iti nasurok a 2 bulan. Dagiti laengen ipopos mo iti Facebook ti makitkita may. Apay kadi aya nanang. Anya ti masapulyo. Awan mo't kit de. Kailiw ka laeng anak ko. Kumusta ti kasasaad mo dita? Kumusta ti bus mo? Nasaya at lata Ni Divina ka ni Dayta? Wen lakay. Awatem ti cellphone takasaritam ti anak ta. Hello, Divina anak ko. Kumusta ka matan dita abroad? Nasaya atak lang dito'y tatang. Awan pagdanagan niyo, tas si bibiyagak pa'y mat. Ay, nasayat no kasta anak ko. No awanan ibagayo, agpakada akong tatang, nanang. Agap apurakan samay. Wan ata adaman ng trabaho may. Baliwak to ti umawag do sa anak abise. Bye! Awan matrabaho tayo ita. Rason ko la ang matdayjay Sika at talaga. Inulbudan pa yung dagiti dadakkel mo. Kapilitan ang mga nuinton madamdama kat agdawat da iti kwarta kanya. Oh, di ikam ida. Jakmat kayat naglalaingan dangay. Dakkel mo ti swaldom dito eh. Sa anak ang nagabroad para kadakwada. Nagabrodak para itibagik. Sa maysa, napiksada pa'y mat nga agtrabaho. Apay adumawat da pa'y lakanyak ngamin. Sa bagay no ikam ida, ang mga numairuam damot. Dayta nga rod, friend. No mairwam da ang maikikan. Awanan sumadot dan. Nasken abinulan ang mga ipawitak kadakwada. Hello, Divina. Apay ayamanong, nag-aatid dugman ang dagiti chat mo kanya. Diyak magustuhan ti kas diya pa nagte-text mo kadananang kantata nga. Awan matdakas nga in text ko kadakwada. Anyat pa nagkitam ka nagiti dadakkel taaya. Ropat kwarta? Uray saan nga ibagada na ng kantatang. Madlaw mat akwarta ti habol da kanyak. Ay nawaw, nalastog kan ngagsasao Kaya't da kalaang mat akumustahan. Kalpasan na, agdawat da iti kwarta kanyak. Uray saan da adumawat no adda panunot mo, mangtad kalapta. Naka-abroad ka lang, limastog ka matan. Ipalagip ko lang kan ka
No sana gapo kadananang kantatang, awan ka itaayan mo ita. Iso di ka man agbalin nga imot dita. Kunak tumat, dayta ti ibagam kanyak. Una ta bastos ka nga anak, ipadlaw mo mati kinaimot mo. Saan matan ang may message ni Divina? Sana nata, nakablock tayo, tatang. Nakablock? Uwan tatang, ura iti Facebook, in-block nak matan. So matlagayam ang apay ka na, ngayon block na tayo. Ipagarok na akwarta na ti habol tayo. Ay, na yan, jay kamsat mo. Nabasak nga ro, iti message na kaninanang. Katay na, makapaburak iti dara. Imot gayam na dya tao. Apay akas jay mutan, jay kamsat mo. Naturad tadang ijabrod tatang. Kaputaan na trabaho na, kastamutan, ti trato na kada tayo. Nalipatan na, nagititulong tayo kenkwana. Ang sana ba ni? Saan mo't amay may sa ti aldaw, tatang? Nakaungot kanumot ni boss. Wan, kat sigurado ang maikat tayo iti trabaho tayo. Anya? Apay ka no? Gapot na saan tayo kanong aramiden ang nasaya at ti trabaho tayo. Ni, saan na mabalin Urayom laangan akasarita da ka Nakaungot idi saan tayo asimrak iti manong aldaw? Wan, kasta unay ti unget na, taapektado ka no ti negosyo na iti inaramid tayo. Nagpakpakaasi kayo kumakankwana Nagpakpakaasi kami, ngam nakapangedeng kanumot Ay, saan na mabalin ang maikat tayo? Awan pa'y urnong ta. Sa dinong iti papananta nung maikat ta iti trabaho ta ditoy. Ay, awanan kapilitan nga agawid ta. Naranak ni Ivy, di paradaan ni tayo nanang. No kasta, nagawid nga rudan ni Ivy? Wala nang. Hanggang diyan ka mo. Ang mga nagbakasyon lang na dyan. Ni Divina nga'y mahit. Diyan ka mo Di mo kinasarita ti gayam na. Saan na, taagdardaras mo't ngamin itay nakitak. Kunta ka man ti kabsat mo anak ka. Kasanukot nakablock tayo mo. Ay, sa dino nga rudan ti ayan day jay akabsat mo. Mapilitan mo't lada dyan nga agawid no awanan sa bali apapanan na nanang. No nagawid ni Ivy, apaya sana nagawid ni Divina. Day tangarud lakay. Amam ti balay da Ivy, ipadas mo man ti mapanidya ita saludsudam ti anak ta. Kastamat lang ti mapampanunot ko apamuspusan lakay. Nay, handag tuktok taw. Asino nga talay ta? Siya kun ti mangilukat iti daw lakay. Ha? Divina? Nanang, Ni Divina ti simang palt lakay! Kunak nung napintasan ti biyag mo iti abron. saan apulos manong? Kasano napasamak day takat nabayag ang nagtrabaho kay jay. Inlaksid da kami pa'y kadananang. No amuyo laang manong, awan pulos ti urnong ko. Kasano nga na makaurnong ka. Kat nutong ka lagsweldo ka, gastusam ka nagiti awan ka iskan na abanag. Awan sir-sirbik ang nag-abroad. Bastos ka nga agsasao, idi adda ka ijay. Imutam pa'y nagiti darakil ta. Ita nga awanan papanam. Nagawid kamot lang dito balay. Saan kan samot ang naragsak ang nagawidak? Aging gayta, maasarak pa'y lang iti naramid mo kanananang kantatang. Bastos ka, idi adda ka iji abroad. Nalipatam samot ti panagsasaom kada kami ide. Saan kumot ang nagayatan ti kastyo ang napasamak kanyak manong? Sa baling amin ti impang pangrunam, iso akasta tinapasamak. Nakarma kalakat nga ro. Kumusta ti inaplayam at trabaho anak ko? Naawat ka kadimot laang. Saan nga rod nanang? Nay, apay ngay. At da kanumot ten na alada para iti dayja a posisyon. Pagtrabahoam nga rudin ita. Ag negosyo aksan nanang. Adda ka di urnong mau. Adda pagpuunam. At damot basit nga manula ang dayjay. Ipadas mo ti bumulod kin ni manong mau.
Sigurado adinak pabuludan dayjay nanang. No anya ang negosyo ti umanayan tinabat-bati a kwartak, isulatan nanang. Nagabroad ka nga agpaisaw, ngem awan met apulos na ipundar mo. Kasla nagbakasyon ka laeng iti mano atawon ijay. Ay, di yun ipalagip day tananang. Nasakit tilapayag ko ang makangag iti kasta nga sa uyo. Dahil tati negosyo ni Divina, tatang? Why, aglako ka na iti barbecue. Agpaisugayam nga awan urnong na. Awan sa bali ang mapabasol na, ta sinuportaran tayo, mati arapaap na ang maka-abroad. Di na ngamin inikan iti importansya dagiti sakripisyo yo para kenkwana. Naka-abroad lagi di. Kunam lang no, sino ngagsasao? Wan nga rod awan respeto na. Ken imutan na dagiti dadakkel na anang tulong kenkwana. O, anya nga ita. Nasayang lang ti mano atawan na panagtrabaho na iti balasiw tao. Bareng agnakaman No apay ngamin nga inuray na amay busti kwartana sa nagawid. Awan maaramidan tayo tanalpasan. Nailawanan ti kabsat mao. Tilang manan suporta tayo kenkwana ti kasapulan na ita. Ay, nawaw! Respetuan kan di mo imutan dagiti tao at imulong ken ka tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Iti kasta at adupay ti bendisyon a maawat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mangtad ka man iti maigatang iti bagas lando, awanan maisaang kat mabisbisinan dagiti ubing. Ay nawaw, at na nakita makwarta kaya. Ni, apay akasa ti panagsasaong kanyak ngay. Ammom ngawan kwartak, dumawat ka pala. Agpampanunod ka kaniwan no niya. Anya nga ruti kanan dagiti anak ta? Makamukamutin nga agdiskarte Anya? Kita ni Suling, single mother dayay. Duamot lang ti anak na. Ang kabalan na matabyagan ita, nga ure awan tulong nila kay na. Wen ata adanalpas na. Adan na talgad at trabaho na. Apay, di mo kabaalan nga aramiden ti kasjay aya. Naa, ti kayat mo asawan, siyak laang ti agtrabaho para kadagiti anak ta. Kasta ti kayat mo ama pasamak, Anya nga rod mo ti sirbim nga ama? Mapanak man pa iti aya ni tatang. Hay, day ta ti jak kayat kang kakat. Hayahay ti biyag mo, nga ure agbisbisin dagiti putot mo. Anyat si dayo tatang. Na, awan makan ni jay palayo aya. Awan nga rod. Kahit, anya pailat aramidem ngay. Iso nga rod ngay mayak dito ayan nyo, to mayak makipangan. Nay, karni ti baka na iti tatang. Day, ti paglaingam. Ti umay makipangan dito balay. Di mo pa'y mapanunot mo't dagiti putot mao. Pinanawam man siguro idan nga awan kanenda. Adamat ni Kuni. Isumot na natin makaamo karagiti anak mi. Kasanaw ang makatrabaho ni Kuni. Kat isumot ti mga awir karagiti anak yaw. Am-am yun isuling akalugaran tayo. Kabalan na matabiagan nagiti anak na. Nga ure awan tulong nila kay na. Kasjay mag, ti kayat mau, nga ramidan ni bakit mau. Kanya nga ron ti ser-serbim nga asawa ken ama, no kasta ti kapanunutam.
Anyat umay mo gatangan ko, nay. Intugot mo pa'y dagiti anak mo. Kapilitan anana. Ti asawam ngay. Napanmanin iti ayan ni tatang na. Sakit awan imbati na nga igatang mi iti kanan mi. Iso apa utangan nak kumapay nana. Uray noodles laang no iso. Ay, talagang awan serbiday jay alandaw. Kanayon nak ngarud nga ikumpara kin ni Suling nana. Apay kanu ni Suleng. Wen ata ni Suling, kabaalan na kanu abyagan dagiti anak na nga uray awan tulong nila kay na. Anya? Ti kayat nilan daw katkas jay mati aramidek nana. Ay, pakawanum apo. Anya ngay ti serbina no sikat ti mga ramid iti amin para kadagiti anak yaw. Nalipatan nan samot ti responsibilidad na kas padre di pamilya. Day tangarod ti pakasikurak nana. Jak pa yan maasikaso ti bagik. Sa anak ang makapanunot ang nasaya at iti sobra nga stress ko iti asawa. Itad ko laangan ti noodles kada kayaw. Mangtedak metlaang iti bagas. Sigurado nga awanan maisaang yaw. Ay saan anana? Pakilis tayo pay laeng. Tano ada pakitang danak. Bayadak to. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y paradaan, guryaw kabsat. Apay ka, day. Agda masapul mo kanyak. Jay putot mo nga awan serserbina ti parikot kabsat. Apay, adya manan tinaramid nilan daw. Awan bibiyang na iti pamilya na. Oray awan kanun ti pamilya na. Kat awan anyaman na kunkwana. Bagbaga man jay putot mo. Ay, namumlaang kanayon ko pagsasawan reja itunggal mapanijay balay. Di ka mauma amang bagbaga kunkwana kabsat. Inaramid ko amin na inkapsat, ngam talagang agpatangkan. Ayam di ka madanagan, kasaritak tumanan nilan daw. Wen ata kaasimot ni bakit na. Anyat serbina anang asawa, no di na gayam matakderan ti responsibilidad na kas ama ken asawa. Kita mamadjar aramida sikalan daw. Ay nawaw, apay ka ti manan tatang. Ti masapsapol ti pamilyam, ti pangrunam. Sana siyak ti iba bain mo hunak tumay. Apay, nagpulong na di ako ni kada kayo? Saan ani bagat mau tinakasaritak? No di kat ti karlo bayaw. Anya, asika sumot ngamin ti pamilyam Di ka masyan kadagiti putot mau. Di ka masyan kan bagat mau alumuslos siyang gapoy ti stress na ken ka. Na, sana siyak ti pabasulin nyo, tatang. Tapno ibagak ka na kayo. Sigudan na lusyang na di ako ni. Di ka man ngamin nagkalintigan no adamang bagbagakin ka. Basol mau, no apay alusyang ni bagat mau. Kasanaw kat di mo amo atulungan. Ibagbagak lang matiside ko. Tanong sasaw kayo kat one-sided kayo man. Sa anak a one-sided niya. Talaga lang nga si kati makangag ta si kati bindot ti aramid na. Ni, apa yan lando? Anya manan, Agim impake kamot. at na napatagapagnak. Ket pangasim, saan na si kati manglakpod kanya. Papanam ayang amin. Basta da, agim paki akon na masapa kami ton bigan. Ay nawaw. Maturog kakit din. Kasano ang maturugak no kasta ti aramidam? Siyakmat kan ti agkonsumisyon iti nalabas akin na irresponsablem. Saan kamat akasta asigod kat? Nagagat kamat idi awan pa'y anak ta. Siyempre, sa balimot itan Anya ti kayat mo? Tung palbiyaga mabambanugak ngagtrabaho para ken ka? Anya? Mabalin ka di nga ibatik pa'y dagiti anak ko dito ayan muna natina. Si kapay laang kumati mga awir kadakwada. Saan pa'y anagawid nila kay mo aya? Makalawasan asaan ang nagpakpakita nana. Di namat sungbatan dagiti awag ko kung kwa. Napanan na aya. Jak amo nana. Di namat imbaga. Ay, anya a klase ti asawa ti kasta. Isong anusak pa'y laang ti makitagad nana. Ay, dakkel tinagbaliwan na sipod na addaan kayo iti anak. Talagang adda dagiti kakasta lalaki. Nagagat dalaeng no damaw. Bala, siyak pa'y laeng nga raw ti makaammo kadagiti anak mo. Agyaman naklaunay na natina. Awan anyaman na nakaw.
Di ka madanagan. Ta saan ko ida abay-bayan? Nangigak itinataeng ken prutas ko nay. Agyaman naklaunay, tatang. Dagiti apokok ngay. Nakaturog da. Nabannog da ang nagayayam itay. Nilando ngay. Jakmat makita. Awan nilando dito'y balay, tatang. Nakitagad ka day. Saan, tatang? Jak amo no sa dino tinapnapanan ti anak yo. Makalawasan asaan ang nagawid dito'y balay. Ay nawaw. Agasam ti makalawas. Di na pa'y pagan-ano ako mustaan dagiti anak me. Ado ti text kan awag ko kang kuana. Ngam di na matsungbatan. Naglokaw na jaya tao. Panawan nakit din ti pamilya na. Nasaya at magta sinong batam ti awag kaw. Apay ka di aya tatang. Sa dinaw tinap na panamaya. Sa dinaw ti ayan mo ita. Secret! Ay nawaw. Saan man nasak ti lukluk-kwam si ka? Secret nga ro tatang. Sana mabali na maamuan nyo no sa dino dayan ko ita. Siyak ti ibabayin mo, ti kasta nga aramid mo. Ibagayo ka ni Kone, tatinan namnamaan ti panagawid ko. Anyat ko nam. Hisina ko ni Kone tatang. Diyak kaya ti Lusyang asawa. Lusyang kung kunam dita, ket amo tayo mo ta nagbalin na Lusyang ti asawam. Gapoy tinalabas sa konsumisyon na kan ka. Hindi po akong ti cellphone ko tatang. Bye. Ay na. Ay, tsak amon ti aramida, Diyos ka. Manungal dawon asaan ka nakitangdan kunay. Aggurigur met ngamin ti buridek ko, nana. Anya, masakit ti buridek mo kunam. Wan, nana. Kag ti asawam ngay, nagawid ang di tabalayaw. Awanan, nana. Saan kun anam namaan nga agawid pa'y day di alando? Kasano ngayon dagiti anak yaw? Ikarigatak ti agtrabaho para kadakwada. Ngam no maipapan kinilando. Awanan, naibusan ti anos ko. Isubliklaangan iti pamilya na. Anyan ti kasta. Isublikon iti pamilya na, nana. Uri agsina kami. Isumot lang ajak marik na ti presensya na. Panunutak-latan ang nabaluak Nabalo mo't nga ibagbagam di tanak ko. Agpay sumat, nana. Si Bibi agpay lang ti asawa. Ngam ti panagriknak at balo akon. Isupot yun ti katgatangak, nana. Ang mga numakariing dagiti ubing kat sa pulanda. Saan na kwarta ti makagapo no apay nga inawagan ka? Anya nga ron. Ipakamok lang kang ka nga insublikon dagiti gamit mo iti ayan ni tatang. Anya? Awanan nam na maam a pamilya asubliam ditoy. Abay, kabaalam abiyagan na gitubing. Ano sak Nasaysaya atan ti kastoy. Ngam ti adda kang agpayso dito'y balay, ngam di nakmatla matulungan. Okay, adakan ka na ita. Para makita. Aywan manuabulanan asaan ka nagpakpakita, kat ti panagriknak kat balo akon. Nukas ta nga ron, di na kun awagan. Makaamu ka maten, karagiti ubing. Wen day talaang aya, kabaalak mat ti agtrabaho kat. Kumusta kayo maten, karagiti apaw? Nasaya at latta tatang, nilandungay, saan ang nagpakpakita kada kayo? Saan nga raw na nakaw? Mano atawanan tinapalabas. Jak paikit di amo no si bibiyag pa'y na dya tao. Saan nga imawawag kada kayo aya tatang? Saan na pulaos? No agteksak mat kan kwa na, di na mat replyan. Naragsak siguro matan iti ayan na ita. Pagbabawian ng tao dagita desisyon na. Sakti mababa initikas diyang inaramid na. Arig na nga inabandona na ti pamilya na. Naimbaglangan ata na timker ka na kaong. Kapilitan tatang, para kadagiti anak ko. Kanayunag tao ti mangyag itinatangkan protas. Isulang mat nga mintamok amay tulong ko kada kayaw. Dakkel aba na ganday ta kanyak tatang.
Saan nga isupay agatangan mi? Papanan nyo nga agiina. Makitagad kami manan, Nana Tina. Apay nga itugot mo dagiti anak mo. Wen ata isupay ti maitulong da kanyak, Nana. Kabailan da ayat agtrabaho. Nairwam dagituyin, Nana. Mala agan anad kayo nga road. Adda kaasi ti Diyos na kaong dumteng tulat ta ti aldaw nga agbunga dagiti sakripisyo yo. Agyaman naklaunay kadagita asauyo, Nana. Sipod pinanawan na kami ti asawa, kat da kayo tinagbalin nga inak. Kasken ka ulila akmet, iso nga amok tirik na ti agmay sa laeng itibiyag. Mala agpatuloy kayon, amangan numala daw kayo, kat adda pa'y maibaga ti pakitangdanan niyaw. Naimbagal daw yung manang. Ha? Siya ka di ti kasarsaritam, ma'am? Wan manang, di na kon awagan iti ma'am. Ading ko namlatan kanya. Ha? Di kay madanagan, tanasaya atak a tao. Anak mo dagita, manang? Wen ading, apay ka di. Itay pa'y ngamin abuy-buyaan kayo, kabayatan ti panagtrabaho yo. Nakitak nga oray dagiti ubing kat agtrab-trabaho da. Wen ata isupay ti maitulong da kanyak, isupay ti tangdan mi. No kasta, makitang tangdan kayo laang gayam? Wen ading, Ti asawa yo ngay. awanan. Manu atawanan tinapalabas, sipod inabandonada kami. Di mi amo no sa dino ti ayan na ita. Ayan ti balayo aya. Medyo adayo ading, apay ka di. Interviewin kayo kuma. Taamangan no adda maitulong ko kada kayo. Vlogger kan samet. Di kay madanagan ta saan kayo apagkwartaan manang. Kaya't ko laang ti makatulong kada kayo. I-video tayo ti interview. Kat no bayadan ti Facebook, ited ko abuo kada kayo. At dalugan ang nagturong iti ayan nyo itay. Asino dagi jay? Katlin tinagan na, Nana. Anya nga iti inaramid na iti ayan nyaw. Nag-interview, Nana. Tulungan da kami kanong agiina. Asino day ta Kathleen aya? May sa vlogger, Nana. No kasta, in video da kayaw? Wan, Nana. Ay, amangan no pagkwartaan da kayo mat. Panagkunakat na saya at atao day jay, Nana. Inikanak nga rod iti kwarta nga igatang ko kano iti bagas mi. Iso nga imayak ta gumatangak iti bagas, Nana. Ay, kasta aya. Anya ti Facebook page na ta i-follow man. Mabit lang, Nana. Ta ipakita kada kayo. Insurat na iti papel itay kat. Ginatang ka no ti manugang kaw ti dagaan na kaisaadan ti balay da kapsat. Agpaiso ka day. Wen kapsat. Damag ko tulungan ka no pa'y ida ti may sa vlogger. Tapno mapatarimaan ti balayda. Agpaisaw? Wen, nabuyak nga rod ti impos day di akatling. Kat adaw ti nag-comment. Adaw ti mayat at tumulong kadagiti agiina. Nakita da ka nung amin dagitoy idi nakitagad da kan Manong Ismael. Nasaya at mat nga raw no da tumulong ka na kwada. Wen nga road, pagyamanan tayo day di a vlogger, kabsat. Ay, nabuyam ka di ti impos na a video iti Facebook na. Saan pa'y kapsat? Ay mabit lang nga road ta ipabuyak ka. Itad kun tinaor nung asweldo yu iti Facebook manang koni. Agyaman naklaunay, ading. Awan anyaman na manang. Ayun gayam, ipa-deliver ko matlaang dagiti materyales dito'y ayan nyo inton bigat. Tapno mapatarimaan ng tibalay yo. Urayan nyo Ti papeles ti dagangay gayam. On process pa ilaang manang. Agyaman nak iti adu atulong mo kada kami nga agiina. No saan agapukang ka, aging gaita kat squatter kami latta iti daytoy adaga. Pagyamanan tayo ata inlakot yung akin kukwa. Uray saan analawa, at least, adda maibaga adagayo. Agpay sulaunay, ading. Awantal na ti panunot no saan tayo akukwa ti dagaan na kaisaadan ti kalapaw tayo. Ni, asino nga'y tuk-tuk-tuk? Mabit laang! Umayan!
Orlando? Kumusta kayo nakaragiti anak ta? Anyat aramidem ditoy. Amo kadakal tinagbasula kada kayo. Ngam sapay lang ko man tama pakawanak. Uray mapakawan ka. Saan akayat asaunday ta nga awatan ka manen? Anya? No awanan ibagam, mabalin mo ti pumanaw. Awanan ti gamit mo ditoy, tanabayagan nga inturod ko iti ayan ni tatang. Ikan nakiti may sapay agun daway, bakit? Ado agun daway ti inted ko kang kaide. Ngam awan mo tinapasamak. Nabuyam lakit di ti impos ti vlogger at imulong kada kami, isuakas ta. Kayat mo ti agsubli ti din nami, takayat mo ti agnamay. Naggap-gapwam si kaataaw. Iti ayan ti pamilyak. Ngam pinapanaw nak ti asawak tatang. Di kayat ko asawan. Sa dino a lugar tinaglimlim-mingam. Iti adayo a lugar tatang. Ngam kaslawan serserbik ang nagawid. Ta sa anak mo't lagayam nga awatan ti asawak. Tanyat nam na mamaya. Tatang, kalpasan ti naramid mau apa nga bando na kadakwada. Agsobli ka, akaslaawan na pasamak, nagbabawya kong tinaramid ko, tatang. Ibagbagam lang ti kasta, ngamen, amom nga dati mulong iti agiinam. Saan mo, tatang? No saan na ka nga awatan, kung kunam adon arigat tinagdalanan da, iti pinanawam ida. Nakita ti sakripisyo ti asawam, katsika, intarayam ti parikot siyaw. Ita, agsubli ka, akaslaawan na pasamak. Nagbabawyak nga rudan ti inaramid ko, tatang. Oray agbabawi ka, awanen ti agbalew. Kat nanyaman ti desisyon ni kunay, irespetaw. Pagyamanam tasanda ka nga indimanda, iti pinanawam ida. Ay, nawaw! Di tay kumaitarayan ti responsibilidad tayo. Kas may sa pamilya, rumbang laeng nga agtitinulong ken agbalin tayo anatipker iti tiyempo ti rigat ken namay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mangrugi ti trabaho kinton umay abulan. Nasken ang mga lata itiyaya dagiti anak na. Iti kasta, adda mangitulod ken mangsukon kadakwada iti pagadalan. Kan tapno damot lang aggunay dito balay no kasta na bambannog ta iti trabaho ta. Iso nga rod amang kita ta iti tangdanan ta. Amangan no adda kasinsin mo amayat. Ni Tanya ano kayat na? Saan nga agiskwela ni Tanya aya? Tida magko katag sardeng kano pa iti makatawan tag trabaho pa. Agurnong kano tapno da pagadal na. Isumot lagayam anakitak nga iso ti aglaklako iti istor ni Lili. Amangan no adda nagtulagan dagi jay. Adda diskartek tapno pumanaw ijay. Kat pilyen na tag trabaho kada ta bakit. Sana balay ta duwa nga ubing lang mati asikasun na. Mano nga tati sweldo nga itid ni Lili kan kuana? Day ta ti amwag bakit. Tanong mano ti sweldo na ijay. Nayon ang talangan ni ti sangaribo. Ta isot sweldo na iti makabulan. O sige, nalakalaang matitrabaho na dito'y ka. Adda ni Tanya, Auntie Lucia, Awan ti kasinsin mo dito'y. Adda trabaho na ita. Apay aya. madamag ko man ante.
permanente ka di ti trabaho na iti istor ni Lili? Itala a bulan, ngam kayat mo't ni kasinsinyo Elsie at ang danan. Agpaiso nga ro tinadamag ko, antay. Saan nga aginrol itaatawin? Saan kaanakan, agurnong kanupay, amumet, ulila di kasinsin mo. Da kami mo't kini ang kalyaw, awan mo't ti source of income may. No kayat na, di tangdanan mi kanibakit ka. Anyat ipaarami jukon kwa na. Iso ko mati mga sikaso kada iti anak mi. Kan mangitulod kan mangsukon kada kwada iti pagadalan. Duang ubing ti asikaswan na. Wanan ti. Manungay ti tangdan na iti makabulan. Mano ti sweldo nga itad ni kasinsin Lili kan kwa na aya, antay. 7,000 kaanakan. Ibagayo ken kwa na. Ta 8,000 ti itad mi asweldo na iti makabulan. Mangrugin inton umay abulan. Ta besi kami mat kanibakit ka. Ibagaklaangan amapan iti ayan nyo inton sumangpag. Iti kasta, makapagsarita kayo adwa. Naibagamot siguro niyan ti Lucia tinagsaritaan me. Wen manaw, nakunana nga umayak diti balayaw, tadata kano ti agsarita. Mano ti swildok iti makabulan ngay manaw. Tinaibagan niyan ti Lucia kanya kat 7,000 ti sweldo mi ti pagtrabtrabahwam. No siya, aramida kun nga 8,000 ti makabulan mo. Agpaiso ka day manaw. Wana, no mayat kalakit day ngagtrabaho ka na kami. Ay wen amanaw, kayat kula unay No 8,000 ti itid yu aswil daw. Dagos ang makaurnungak iti kwarta para iti panagadal ko. Okay. Kaya't nasawan rita, mayat ka ngagtrabaho dito ayan me. Ngem sa nga pulo a bulan laeng tainton umay atawan, agin rulak manen iti kolehiyo. Agurnungak laeng iti pagadal ko. Okay, no problem. Inton umay abula na mangrugi ka. Iti ba't gayam ayan ni Julius ti pagtrabahuan ni kaanakan tanya, Lucia bakit? Wuna, tadakdakkel ka no ti masweldo na ijay lakay. Mano ti makabulan na ijay aya? 8,000 per month lakay. Dakdakkel gayam ngam ti itid nililikan kwa na. Ay wuna, sa nga ribo tinagdumaan da. Iso nga imanugot mo't ni kaanakan tanya nga agtrabaho ijay. Husto ano, nasyan ti kasinsin na kan kwa na. Bareng makaurnong iti gastusin na no, mangrugin ti klase da. Wun nga road lakay. Anya kanugayam ti aramiden na ijay. Asikaswan na dagiti kakaanakan na. Hatid sunduda mo ngamin iti pagadalan. Ano san na pailaeng Wuna lakay. Dayjay laeng ta istein. Saan pa'y nga agawid dito'y balay. Tinapatag ket pakananda ijay. Para mo't laeng iti masakbayan na dayta bakit. Asikaswam dagiti kakaanakam. Itulod mo ida iti pagadalan. Inton kwan, sukunom to mo ilaang ida. Agdalos kan aglaba ka matlaang. Okay manang. Kalpasan ti klase da, digusam ida. Iti kasta, saan da akalingling at amaturog. Wen manang. Kabailamot siguro nga aramiden dagiti imbaga. Wen manang. Adamo kidi experience ko Nasaya at mat nga rod no kasta. Dito'y salas latan ti pagturugam. Makargaan laang iti kortina. At dabakan ti asilid dito'y ngam bodega laang dayjay. Dagiti gamit ko ngay manang. Ibirok mo matindita O sige. Sumurot ka kanyak, taitid ko tipungan kan ulas nga aramatam. Saan kayo katipan hangpas dita? Mangan tayo. Mabit lang dayto lakay. Mangidasar ka mo iti kanan tayo dita. Itad kunti sweldom itaabulan tanya. Agyaman aklaunay manong Julius. No, okay lang kan ka. Mabalin ka di nga itad ko ti 5,000 ita. Dadya 3,000, mabati pa lang. Itad kunto na agenroll ka. Mabalin latam umanaw. 5,000 pa lang nga ron, titad ko ka. Agyaman aklaunay manaw. Saan kang agawid ita Sabado aya? Saanan manaw? Awan mo kidi na patag apag nakita Agdalos ka man nga ron dito balay? Ken aglaba ka mo tayo. Saan kami na masangon ni manang mo kay? Wen manaw. Aglabaak kalpasan ti panagdalus kaw. Ken kasi ti sigod,
Di ko sa matan, nagiti ka kaanakam. Arigla daw, manong. Manumatan nga agawid ka dito'y balay, kaanakan tanya. Wen tano amok nga awan tilakad kaw. Saan akong nga agawid dito'y antay? Sa bagay matkit di isupay ti maitulong mo kadamanong mo at Julius. Wen antay. Kat inted da ka diti sweldom ang nagtrabaho iti ayanda. Wen antay. Ngam 5,000 lang ti itedda iti makabulan. Tay 3,000 amabati iti binulan. Iteddan to kanuno agin rolak. Nasaya at matkit din ukasta, tapno saan mo ang magastos. Wen antay. Anya ngay ti ipapaaramid da ijay. Kabailam ka di mo laang nga aramidan. Aglutaw, agdalaws, aglaba. Mangitulod kun mangsukon kadagiti kaanakak iti pagadalan antay. Saan ka marigatan? Sapay duwa nga ubing ti as-asikaswam ijay. Awan mo nalaka at trabaho antay. Nasken nga agano saka, tapno makaurnungak. Kaya't kulaunay ti makaturpos iti panagadal ko. Umadanimat gaya man ti enrollment ti kolehiyo. Ag-enroll samot ti kasinsin mo, Julius Lakay. Kasaritak tuman. Wen man, ibagam nga ag-extend pa ilaang iti makatawan, tapno adda mga sikaso kadagiti anak na. Uray makatawan laang. Uy, kastanto ti bagakin ko na. Anya ti kurso nga alaan na aya. Diyak man amukin ko na. Saan kun asinaludsod? Ang mga no ag-enroll, kat awan matlaang kwarta agastusan na. Dahil nga ron, may mayat matla nagtrabaho pa eh. At least, adamot lang ang katulungan ta, no saan pa'y nga ag-enroll. Awan mat daduma ang mga sikaso kadagiti anak ta, no ag-eskwela ti kasinsin mo. Ibagag to, asaan pa'y nga aginrol tapno makaurnong. Saan mo tan alak ti agadan no manulang ti urnong? Naku nampay lakay. Nang rugimat gaya man ti enrollment, tanya kaanakan, ag-enroll ka itaatawan, saan ka day? Wen antay, aginrola kun atanay. Bumakbakot meten da tao. Sayang matlaang no saan ka nga ag-enroll ita. Di bali kat nakapasa ka mat iti entrance exam iti pampubliko a pagadalan. Tilaangan allowance mo kanda duma pa'y amasapsapol mo ti paggastusam. Wen antay, kasapulan kanupay ti laboratory. Isulaangan ti kurang kanyak. Ay kat agpalaboratory ka matan Wen antay. Ibagam matlaangan kadamanong mo Julius tapno agbirok damatan iti kasukat mo. Naibagak magki di kadakwadan antay. Nasaya at matngarod no kasta, tapno awan maibagbagadakan ka. Tinakuna ni Manong Julius no kayat ko. Inton umay atawanan nga aginrulak. Tatulungan dak kanaw. Ngam sa anak nga imanugaw, tamasayangan nak ititawan antay. Anya timbaga na ngay. Sa bali ti tuno ti busis na, ngam impalawag kumaki di anasaya at kengkwana. Tapno di namut ko na. Sakbay ang nagtrabaho ka itchay, na ibagamot kadakwada nga agenroll ka itaatawa. Chat at chat mo't jay kasinsin mo lakay. Ay nawaw, apay ka naman. Tinabat-bati ka no asweldo na Sweldo? Wen, alaan na ka no takasapulan na ti kwarta. Ne, intad ko matan ti sweldo na. Diyak amo iti day jay akasinsin mo. Pakurangan na siguro ti 5,000 iti makabulan Apay pakuragan na kat nangnangan kan naturog mat diti balay. Diyak man amo iti day jay at tao. Kita man ti chat na. Adday tani Kasapulan na ka no ti kwarta taadda bayadan na Apay, anya tinala na kurso na ya. Ay, diyak man amo. Kunak man no pang publiko a pagadalan kinaginrolan na. Awagam man ta kasaritam. Ibagam kan kwa na nga awanin na bati iti sweldo na. Unayan na dya tao. Sana makaawa. Awat mo. Hello, Manong! Anya dya ichat mo ka ni manang mo? Alaak ko matinabat-bati aswildok, Manong. Ay nawaw. Nabati asweldo. At daaya mo. Saan ka di ati nagsaritaan ta? Kat 8,000 ti swildok iti makabulan, Manong. 5,000 per month pay lang tinaitadyaw. Sana bali ang nagnaid kamat diti balay. Naturog. Kan nangan ka pa ito eh. Anya?
Urayam lang nga agsweldo ak tamang tedak 20 kwartam. Ti swildok ti kasapulak manaw. Kaibagbagak lang anang nangan ken naturog ka diti balay. No kasta, talaga gayam nga awanan manaw. Ket no binulan ngayt ited ko ti sweldom. Anya? Adan samet parikot jay kaanak amlo siya bakit? Ay nawaw, pag kunaamot paeng lakay. Uwan ata di mo ten matagtag aray. Jak amo no asino ti kinasarita na iti cellphone na itay awan ka. Di mo sinaludsaw. Siyempre, mabainak mo't kan kwa na. Amangan kunak no panunutan na amakibibiyangak. Mabiit man laeng arog takasaritak. Uwan man. Amangan doon ang agpay so parikot na. Ngam din alang may baga ka na tayaw. Adan samot parikot mo tanya kaanakan. Ni Manong Julius mo nga minantay. Ay nawaw, apay ni manong mo a Julius. 8,000 tinaibaga na aswildok iti makabulan sa angka di antay. Unmat, 8,000 iti makabulan. Ngam itay inawagak, taalaak tinabati aswildok. Kuna na nga awang kanumutan. Na, kasano nga awanan? Tila ang kanu 5,000 ana itad dati swildok iti makabulan antay. Nahi, apay ngay akasta. Noan niya tinagsaritaan nyo akat iso ti masurot. Ay, awanan tinamnama akwarta antay. Kasaritak tuman ti kasinsin mo. Wan man antay. Talaga ka sa pulak ti kwarta ita. Amo na nga awan namnamaem amang ted iti allowance mo. Gundawayan da kapay laeng met akasta. Wan ata nang nangan kanat naturugak kanu iti balayda. Anya nga rod tinamnamaen dangay. Babaunan kanyaya ti anak da nga rod ti trabahom ijay. Nututuusan ket kurang pay ti 8,000 iti makabulan. Nang runa ket dua nga ubeng taas asikaswaw. Aggunay ka pay iti uneg ti balayda. Awan pay day off mo. Anyat gagara yawan ti Lucia. E mayak ta umay ko alaan tinabat-bati asweldo ti kasinsin mo. Awanan aanti. Naitad mi aminan kan kwa na. Kas kalamang lukloko mo, Julius. 8,000 tinagsaritaan yaw. Apay ang nagbalin a 5 kailang. Uwan tanang nangan kan naturog mo't diti balay. Natural. Mangan kan maturog dito'y balayo takas jay nga rod ti trabaho na. Uwan Ay saan anasaya at ti kasta kaanakan? Saan aga po ta inauna kayo ngem ni tanya? Kat gundawayan yung mutang. Ited mo, tinabati asweldo na. Kinapudno na, tulungan mi ko maiti panagadal na. Ti kayat yun samot kat da kayo ti pagserbyan na. Di mo kayat makaadal di kasinsin mo, Yan timot. Sweldunan tupay, di yu maited ti buo. Day tapay kay di mang tulong kan kwa na. Amangan kunak no agpatinggaman laengen iti sao day taatulong. Iyaw awan nyo laeng ti kasinsin nyo iti kastangar aramiden niya. Mangtad ka man iti 30,000 dita bakit? Ay nawaw, apay ti 30,000 lakay. Ited ko tinabat-bati asweldo ni Tanya. Na, kwarta ti gagara ni Auntie Lucia dito'y balay? Uwan, umay na kano alaan tinabati asweldo ni Tanya. Apay asaan ang makauawat dagita atat tao? Ited talangan tapnawan riri. Hay, anyamatan. Imbes ang maigatang iti masapsampol tayo. Man nakibiyang mo't ngamin da diyang antilusya. Dahil ti kagurgurak la unay nga ugali na. Hay, makapasurun ti ugal yun day tabakit. Palapalag tupay na yun. Alan, ited mukid din ti kwarta tapno malpasan, tapno pumanawan. Ang mga istorya na kadagiti kabagyan tayo kat datao pa iti may babain. At yun ti sweldom, Tanya kaanakan. Inted da amin antay. Wen, 30,000 amin da ito. Ay na, agyaman naklaunay antay. Una yun da di akasinsin mo. Naimbaglangan ata na pang kayo iti ayanda. No siya nga main, kat ang mga nudyak amot ibagbagak ijay. Dandani di na ited Inuray na pay la makaunget akin kwa na. Isupay mo't aday ta 30,000 agastusam.
Iso nga rod nga imanugot ka nga agtrabaho iti ayanda, tapno adda kwartam. Naibaga na kanyak at tulungan da ka kumakanupay iti panagadalmaw. Agpaysungatan, tay? Kun kunada lakit di dayjay. Sweldom tupay, dandani di da itaid. Day takit dain mang tulungken ka. Ay awan lat amok dita. Saan ngay manugot ni Kathy? Bakit? At nakanumat trabaho na. Asino ngayon ti mga sikaso kadagiti ubing, kabayatan ti panagtrabaho na. Ipadas mo man ti agpos iti Facebook group. Ang mga nadamayat na matangdanan dito. O sige, bareng adda kalugaran tayo nga agkasapulan iti trabaho. Oray, per day langan ti bayad. Manungay no bilang. 300 per day latan ah. Stay out, tapno tipid. Saan ta magastusan unay? Okay. Pilya man alay nga. Sana mabalin nga ure asino laditan. Kantay nagagat ko ma. Wen lakay. Di ka madanagan, tapilyak analaing ti agbalin akatulong tayo. Kanyaya dagiti anak ta. Da Julius kan clear mati pagsasaritaan dagiti marites akalugaran tayo. Nabasda ka na iti pisbaw. Ay nawaw, apay kanulakay. Anya ti inaramid damanan. Nagpusda ka na iti may sa Facebook group. Agsapsapol na iti babaunan kaniyaya dagiti anak da. Kahit apay anabas da ngay. Un atay stay out 300 per day ka now. 6 a.m. to 6 p.m. ti trabaho. Anya? Iso ka now ti impos ni Claire. Ang indilit na ta ano ka no ti negatibo a comment. Nalabos mo't dagita nga agasawa. Kaya't da nga dababaunan kanyaya dagiti anak da. Ngam di da mo nga rod itad ti umno asweldo. Naku nampay bakit? Awan agbayag kadakwada no kas jaylaang. Kurang ti 300 pesos per day aswil daw. Nang runa no stay out pa. Kumusta ngay? Anta ka din nag-comment iti post mo bakit? Aduda, iso nga indilit ko ti post ko, lakay. Ay nawaw, apay nga delete mo no adumot gayam ti nag-comment. Kasano, kat negatibo mo dagiti comment da. Ne, apay ka no? Kat katawaan dati 300 per day. Iso nga rod ti kayat tanga ito. Awan mo't nga rod mayat nga aga-apply lakay. Sakpay kit di ati naibas iti day di a post ko. Kasano nga rodan ti trabaho ngay? Awanin nasken nga agresign na. Di siya kailangan ti manggad. Ano sama? Anya ngay nga rod, kat awan mo't mayat amatangdanan. Nasken nga agsakripisyo ti maysa kadata. Ay, nawaw! No di mo maitet ti umno asweldo, di kan mangala iti katulong mo. Di ka agbalin ama naging bubukod. Laglagi pam adag iti trabahador kat tao met akasken ka. Agtrab-trabaho da tapno agbyag da. Isu arumbang nalaang nga rod nga ited mo met ti umno asweldo da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.